Modia now Emeka Sabuki be that day. Because you will be reading best of Peniana. Oh, the American is in Yami Insurano. Yami Insurance of Pass and pay. Amen. One may need also and was saying, Papa Yami Shroud. Amen. Yami Shamona. On Shamodi. A Juma Moyami Nakasia. When Yami Emma would be able to Kasa and to a commercial. Now, a Juma Dia Moody or Max no any. Amen. 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 Pastor Salasi Ade, one who Jim says of Penny Ediama Apostolic Empowerment Ministry. Pastor Yadawasiano Paisa will be a quinimo a day amaye. Amen. This will be the Enonti ya papa ya de nyina Pastor Salasi Ade abebie kwan no mama de na me ka kire o say ye team no ya ye ready ye park see ye beso anopa yi a enkranhye sama banti sori waka na ko onwuma so ye school na wo kwa ahwemu na ko say ye adwumasua na wusua yire ho na nyamenso emfa ekwan soronko so kra na wonhyira won sampayetia abusia medin dia bena krantima mozino akoso agree no aye ready me DJ Holy ono so ono na chinchim fidie no wo double producer na bibia and afem assistant producer Alexa and so aye ready ye di dwumadi no ebeso wano paint wo dia me na ye homra sesia ye ba ensema kan ye de beto aso ama Aninipa asadipa wofioye yamo yembe amaya umano amaya mamana adiwaya nora. Welcome to Tuesday morning. Wanzo aninipa sawaya wanabe yamo yembe Shira, Mamani Paya, the Foa, and Yanum, Afanya Misroya, Jumana, Yami Besrayan, Abraya, Boya, Amoya Murae, Abeya, Frianara, Amabaya, Frianara. Ebusia ye signed do asem wakwaba de ba Max 89.7 FM Max Morning Dew ene wason ene wani gusu a wutie na wohwe na wo pese wudi wani krotwa wusi ahwade de a bra ye YouTube page no ye bia de mu se dedwa ye Max FM Ghana Max FM Ghana na wonso F1 ebehwade ebia na wutie yen afiri wure kanesen ukai mu ebia wonam wo kwa adwuma empose bia wutifie na wutie ye dia ye Max 89.7 FM enkrande no na meka ho asem ye dem asebiem esan emo akwaba na bra ye dru so die
eniyema etwagu okrowa krataa mu website yo vlog o say ye social media so ye be kan nyina abomu ni atase ne se besepa ani konna haban anopai wo Max Money Dew dwumadie no eso nti akosua ye sam wachi bie mu a menu amejo so ensam de bi kwaso wo man mu pa eniye mameni kan emfa wei enhye ase anabekọ bukan me share ensem no ase dia na me share ase free graphic online. Now, Graphic Online was the investigative board formed to probe Z9 helicopter crash within 30 days, receive preliminary report. Now, just Basumbe Jokua and Penifua editor one say one beshe na ananwa Ghana antia sempanam soma helicopter yi ekwate to form say timuno nipa wonu mu free mu nyankopon form kra ensie ye. Aban edi Basumbe Jokuo esi wonom seka womonhwe na investigation bia ehu ehia no wonom enfemra enso nyame aya adoma me ne wo ekase 30 days ni kura ye de maye no enso ye enso omonsa edikan ekeka information bia eye asemde pam na we no acting minister for defense na jese ye wuro mane boama efiri ho no Dr. Kessel Atoforsen ena aba abehye nanim oye acting ono ena abehye na namu ena no one nsentrofo etwetwe nkomo enu ada ebie mu pefe atwo se no kware ni nyame anim nie committee na wono mo form ye no mahase ye adwuma dikadikadika ya chairman ya wojire mu Edman National Security anase National Security Coordinating Member wono nso eka ho a wo bɔ adwuma papa na empanifo se de wono mu echire mu se bre na ye de ma wo mo no anso enso ye mo 30 days na so nyamia ya doma chese information na eba no ebetimi aboa pa wose ewo mu se United States of America for so eboa in terms of advice any technical assistant enti hwie be tam ne be so de na chese ye hu ne etue mu ekɔso wonam so ema helicopter no etimi eteto foma Ghana yante asemde no menu ama memfa we free Ghana web or say Africa needs fair finance, not charity. President Mahama challenges global system. Na say omampeni akwakodru Singapore ordinance akwantuo na ode call say wokodi Singapore na fuamiensa eno na wode eto empanimfo anim ene eku a wonum hwe Africa na bibrem yensikasem so na wo kire omo say Africa yehia fair finance na mom enye charity na say ahumobro ana say tema bi ewo yensikasem na mom yenhwe na bibia enkototin ewo yensikasem so mame emfa graphic online ya ensign entwaso na said ye nyina ye nimu said the 9th Tokyo International Conference ya ekoso no nyame ya dom magana mampani His Excellency Yewra John Dramani Mahama ekopie mu wase na enumuo na chese Minister of Foreign Affairs and Regional Integration Yewura Samuel Okujeto Ablakwa ede abetudwa ya wo kire mu se Ghana mampani akwantu a wono wotu ye no enye se bia ne ho ne tena na se e bia pre mu tena ena ye ne de no okoye no wakoboa ma niema bebrebe ebe kokoso ewo maimu achese wose brofukase mo wose see the list of major agreements secured by President Mahama in Japan at TICAD 9 na jese niema bebrebe ena Ghana mampani etimi akoboa ebebe wo maimu na impuntu akọ wose ebi ni den infrastructure enu se no ye bompa ya se nyame ebe ya adom se volleyball dofo adidome bridge no project ne betimi akoso wose eba ne se urban transport nso a Kumasi intercity ring road project no so enche ebe ha ase wose wudi wani ehwe automotive industry ni mu a eno so new agreement bi aba say Toyota
ɛbɛyɛ expansion ɛwɔ ɔman mu na kyerɛ sɛ asɛm dɛ paa ɛna atimi aba Ghana wɔse wohwɛ ɔbɔ adeɛ ɛbɔbrɛ ne ne nnwuma a wɔyɛ mekyerɛ science space ne nso deɛ a ɛne anya asɛm ketewa kora Japanfoɔ bɛboa na Ghana nso yɛ satellite ne yɛ technology ne ho nsɛnsɛm so atimi akɔyie na neɛ no wɔde ɛtwa toa no wɔkyerɛ mu no wɔka sɛ youth training sɛ yɛtete mmabunu no wɔmatimi anya nsa no dwuma ayɛ dwuma boa ma ɔman ne akɔ n'anim so no Ghana mampani His Excellency Yewra John Dramani Mahama wɔkɔ Japan hɔ no wankwankɔdi agorɔ koraa enti sɛsi a wɔnom ɛne yɛ kasa nipa maako 300,000 yɛ a wɔnom ɛyɛ mmabunu yɛ bɛma wɔn teteɛ afa artificial intelligence modern agriculture biotechnology green transition and afei tech startup na gye sɛ yɛbɛma wɔn akadeɛ ne nneɛma a ɛbɛtumi aboa wɔn na agya wɔn atumi ɛde wɔn dwuma aboa ɛma ɔman pontuo akɔ n'anim. Mamemfa we ento aswe. IGP deploys to Savannah region following deadly communal clashes. Na kyese posi sahene na nei wono ene ni team no akwakopie mu ewo boko ni nyina ne se enkro mienu anase mienu a ewo boko no entokwa wonom ede bo ani ema nipa wuye eno na echire no wonom akopie mu ewo honom a se de beye a pepeye ene asumdue ebepie ehonom. Mamemfa wei ewo the spectator na so ben wonom Facebook page ho na wubo ediwura the spectator Facebook page a wadi atudwa say the chief of staff Yewra Julius Deborah on behalf of the president of the Republic of Ghana Yewra John Dramani Mahama enrada NHS womunya delegation bi edi free pakoso and said omoka ne se pakoso no ekwo na abusua ya wonu mo ho ni nyina ne se Owura Charles Kwadwofosu ya na dodo na atafre ne se Daddy Lumba okọ ne nkrechi ne nje se ebra so se ye amamre ne amanye ede ma no na se wonu mo eti enkrafo asase so na Ghana so akoye te se uba kra hanom a aha na executive ni nyema nyina ewo no ewo so mu timi ekọ na wo de ensem koma wo se na wotwe eda ya hye ede ato wo se Yewura Lumba ana se Charles Kwadwofosu no enya duwa bia ne sa na kyese wo hwem a August bosome da etoso aduasa ene bekoso ewo University of Ghana Sports Complex eho na ne 1 week no ebekoso aye abusuafo efiri Kumase ene achichi ni bencheye abesen akọ na wonom ode enkrata akoma Yewra Julius Dobra se de beye wono so ebetimi ede ama Ghana mampani His Excellency Yewra John Dramani Mahama kirempefe se Daddy Lumba wonya ne ba bi kroye no sese ne na wotwe da aso osana bosome da etoso aduasa fempemienu ene adunu enum yimu ano ye beye no ewo University of Ghana Sports Complex. Okay, minu amento aso. Okay, mamemfa we ento aso. O say APP candidates sues to halt Akwatia by election after disqualification. Na chere say amanyoku a eye APP wonu franka tufo na nei wo siw empanimfo ni nyina ne say eye Akwatia by election a yenim say owura a wanya ne ba bi ko NS Kumi na na oye mrahye bedwani ewo saa bia ye honom na nei wonum chere say ni wuachi no ade so omoye by election na mo by election no omoye no empanimfo ayi amanyoku a eye APP omoyi eye candidate no afiri mu na wante ne ho ase na ne wode asem no akwakodan asem di bia sempanimfo hwe na wonum enka bi ma ne sanse yi a womoyi ni firi mu no ade se wote ase a enyi na memfa we M3 3 News Online. Now was see pregnant candidates defy odds to write social studies paper. Na just say maba wa makoma mienu bia na wono mo enyenyem wo bra na wono mo twro senior high school certificate examination no wo mo anka so mafubo so pe enso wo mo kuro mu die mu a Nyankopon ye omadom ya ukopie mu wo Dwaboso senior high school ya eno wo Western North region mu a akukuduro be wura amaba wa mu nya akukuduro ketwa
yanka bra du krampo sek wo mo twro social studies obi obeka se me ho dodo me machi yem ne machi brebo eye me ya mintimi ntrase na so maba wa mienu yi etimi ekro mudie mu ame no kasa yi exams no wo twroye said ye nyina ye nim se ensohwe no etie no nti wo maba mo homoden a chese enam so ma 3 news enso de abetudwa mento aso enfree ahai o say Bawumia campaigns to focus on ideas, not division. Kofi Tonto, an aide to Dr. Bawumia. Not just ni nyina ne say, Dr. Bawumia ni aide ana me kana say ne kasama fa na obi a wone ne nam na ne wo kire say ne campaign ana say ne nsem a wode nam say wo pe eye abanwa o mampani no ade say ne nsem a wo ka no ebeboa ama wo man no atimi akonane na emom enye nsem ana say enye policy a ebetete eye nipa ani nipa ntam wei eye aid to Dr. Bawumia na wo ka say Bawumia campaigns to focus on ideas, not division. Na mama nyina apomudimu ensemu a na said wayek edi abeto dwa no wo se wo nsaka invigilators be mienu bi ene wo fon wo aso mu se twetwe ne nyina nsebo abra ensohwe ekoso a wono mo masua de yusu wo madwen edi twro ensohwe no na sa invigilators nso mada no hu ogwa broni ena kyesanya asam keto a wo fon a pepa any obo questions ni gu so answer no dwasa na wahwie e de agu fom no de ama candidate fo no eno na nam so ama wayek fo sa akasa invigilators yi na wo se sa invigilators yi wo hwes be bia wo mo ye sa adwumade na kyese Armed Forces Senior High Technical School ya ewo enkrampopuni mantem hase no omo no mo di sa adwuma no pa ya enye asemketwa sa invigilators yi wayek se nyade a wo mo katakata wo mo sokora on kata wo so nti owura bright amwa wono kura ne ehu se o di ade ni mu kase pa wono no wo su jagum momonwu so we sa wodi we ka ho a we nso be yesei wodi we ade sei a we nso be ba sei ya che se enya sam keto obi no mu yusu o mutiri mu di twro no na sa invigilators ya wo mada no hu nipa bonfo a owura amwa yi kan hu bright amwa yi edi wo manimu yi ono so bo ayi ni ma wo na wo bobɔ na wo bobɔ na nyame ayadom a empanifo ensa ka wo mfon no yage aban so ani wo mu eba bedi ni me to aso a o say government pledges support for that Lumbers family na chese ye nyina ye nim se mo man Ghana onyimtuni kase Charles Kojofosu onya ne ba bi call ya na o call ne nkrachi no eja enkra ha de ye bia enei abusia no officially wo makobo eye president amane amasisia no president e de atodwa se wo behwe na waboa abusia no amaya kata ye nyina ya de Charles Kojofosu echi aka Daddy Lumba emankamfo akusha memfa we entwame de no to na sade no e de beto dwa se bagridam ya wukopie mu ewo atifido mantemu a wono mu ba bebie nti kokobon nsem kora di kan ba se nefo mienu ene ye de be mamo ye ba bebie obi anya ready enya afa ne ye bebie bewie na akasa esomasi na obenten ne niema sei ne moawu anase ono akasa kora timi ahwere ne nkwa enti ne je so mo de kokobon nsem eban enu mu na member of parliament a wo gire mu dia ma de hye ne amanfa wono mu ewo bunkurungu adishie ne amanfo bonkurungu bonkurugu ana bonkurugu eni eno ano no bonkurugu owura Obed Nego Lamgin Bandin eno ono so di etodwa se samu kasamu bebie sa abibia ensuo yi amana betwa fa adishie ne amanfo no so be ha dwen papa tetiru eno wadua ne sem eno wo musika sem na nipa no wunya pam no se wonko no nkonko bo no ho adwa wo ba bi no nsemmra sebi otafra che ni business bi a wo ye eni ade no ebetimi aha enti we die nka ebe yanka aban emrem na agya wo mo ase de be ya wo musika sem ne to apesa no no so abomodin a support wo no kakra na sade enno edi kan di tu dwa sese so na hwiri ko soro akodi 234.27 meters na sese nsuo no sade wo keka no ho no wodam so mo amia
ɛno nso ɛde wɔhaw anasa atete beba wode kɔ haw babu pan a ɛyɛ adurokron akyiripɔn aduonu ɛnan na kyerɛ sɛ 90.24 ne capacity no ɛno no ya ɛnyɛ asɛm ketewa na wɔ bere a yɛwura bandin wɔno na ɛgyina mu sɛ mmarahyɛ badwani ɛkasa ɔne nsɛntwerɛfoɔ twetwe nkɔmmɔ na no wɔkyerɛ mu sɛ wedeɛ ɛyɛ atete sɛm paa wɔse ɛbɛha nipa asetena nipa sikasɛm ɛne nipa ɛyierie ɛnaasɛ nipa ɛyiyɔyɔ ɛwɔ saa mpɔtam hɔ no mu wɔse neɛ ɛkɔfa saa wɔ nyina baa ne sɛ nansɛn wohwɛ sɛ de ne nsuo no ɛtotɔ a August mu kura ne nsuo tɔ August mu kura na nsuo petepete wahu ni nyina ka ho na aboaboa no kakra ama saa bagrida mu yi ayɛ fu ayɛ ma ɛwɔ sɛ wɔn mu bie nti adehye no ho ba bɛkyerɛ wɔn papaapa titiriw ani wɔm sikasɛm. Okay, when so nsɛm ni bi wɔ hɔ ayɛ na edika na emu so kura ɛsan werɛ na fa baabi ɛsere tie wɔ say Boko SHS declares vacancies for teaching staff. Na kyese ni nyina ne se kopie mu Boko a. Ɛyɛ ade ase akyerɛkyerɛfoɔ ho ayɛ din yie papaapa. Wɔnum senior high school hɔ sɛ ɔmo da ba beto gya so wɔn hia akyerɛkyerɛfoɔ. Esan sɛ ɛnam ne ɛkɔ so ɛwɔ Boko ɛne ne mpata mu nti no kyese aka baabia ɛma akyerɛkyerɛfoɔ mpo aka wɔn nti sɛ si a no wɔn mo de ato dwa sɛ wɔn ehia akyerɛkyerɛfoɔ ɛwɔ sukuu nim sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn ɛbɛtumi akyerɛ adeɛ ama adesua nso akɔ so. Ma mensan fa we ntu asɛm sɛ aka me deɛ ne gyama miɛnsa. Owia no mato aso. Oh, ɛne bi wɔ hɔ deɛ ne to aso. Debi akɔso ato aso. Ayogu. We education minister ɛne ɛkɛsɛ wɔ say we cannot continue to pay teachers trainees allowance. We cannot continue to pay teachers trainees allowance. That is any nyina say allowances are say teacher trainees for na na say training college for no edin nkakran eneyi education minister Haruna Idrisu ene dia to just said the MSc ko no onye sure say omo betumi atoa so atua saa allowances no epiem. Ma main core daily graphic where the graphic nanimu de dwa and was say Iyoko recovers 100 stolen vehicle and warn public to be vigilant. Not just say Iyoko Jumekuo no said ye na what training na what train muna air course say nkai bia ye wi ane ade ade no was say what the ababe to dwa say woman saka makumako oha ka ye wi enti woni akora wo kwa akoto ka anaase wani da soso wa sport ka bi wo kurom ti no wani je ho na wo kwa akoto a wani na wo yie pa efi se si ambo a wo mo ye so mo investigation kakra mpo ena ka ye wiewia nko am nsaka no ebro ha yi enti bomode na ko YouTube Max FM Ghana na fo ani ko hwade wo ho no mo krata na ni da ho se de dwa na wo hwe cars no so a wo mo ma ho wone na enye ebia engvete ne ayi kakra yi o cars no tim se mu odu pa eno no mako oha ana yokofo so matimi abo adwuma dikadika ama wono mo ensa aka enti wo kwa akoto car o say warning to the public o na je se wo koto car bomodin a na ye investigation yie na nye so be kwa akoto ade be chinhira basa car no ya pagya edekọ ade a wakoto kro no de ya ka ho asem ewo Max FM morning deal yi so na ye san asisu biem se sika na ye de toka no enye 10,000 Ghana cedi ni 5,000 cedis sika kase bebre enti se de yokukura di kan dia ba no wo kwa akoto bia na waye steady na waye steady dia ene ma memoshi enko Kenya wo koduru Kenya abrant in fact abrant ni picture no o sell mask mu o sell papa o say a 40-year-old Kenyan man claims he is Elon Musk son. Na chere say papa chere say ne papa ene Elon Musk na o Elon Musk ba na minim say bi Elon Musk no o ya abrant ya na say bi a wa besin well minim say bi a wa podi na goro Kenya ho pen dia a picture no mom so o sene dia I was ya won so cast was sen. Oh, picture na de o se de ne hu ne edi hu adanse
picture ne me say nti wo so wo gi atom se osenana ose no papa ose ne pa yo so osene dia ene ndia meka so obiti na ono boy no ye broni ana se oye mo si oye Kenyan minim se bia ne papa akoye ayi e friend say Elon Musk ye bia oye half Kenyan Kenyanese mo kan say half US say ensem edoso yo mamemfa wei enka ho ema yetifo ani ahwefo na chese okopie mu ewo odwumgya adwuma yeku a wonmu ewo oman mu a wom so aba adwuma pa adwuma a wabom abo no ebi so nyemada ebi se edru se ka akonya accident ne eja tomu a wanya obi a wo ye experience na akogina honom kosesa anwea ne nsuo ni ade a wanhwe a won so beto na nanom won so ntie no nam so mo odwumgya adwuma yeku ya wonmu ewo Kumase etimi agbo adwuma ya ka na efiri Cote d'Ivoire besin ko Kumase no ka no eja tom obinim ne yeye tese eja tom kura ya ka ne registration number no eye GT 135-U ai now what day over 2,500 bags of rice edi efiri Cote d'Ivoire abesin akokumase ene se nyame amfa kwamu ane ka na obinim ne siye pepa edru tepa na je emu ya yedin ena tepa fire station for so ma wo ho eye den pa asem no esi be se 4:53 PM no immediately brofo a wono de baaye ne se immediately ena fire crews no etimidi niema egu akwan mu ebo be se 5:40 PM no na je management etimi ayeyi o ma manage eja no a control eja no kura enti no nsia bo ho pa ho sima aduanan no na je bibia etimi akoyi a na enya asem ketwa awre ho se wode wo niema asoma na bibi se ya babesi ya na mu ya enso wanya professionals bi te se Ghana Fire Service fo a audio how beba enti ne ekwowie no mo bag makoma ko 2,500 ya chese efiri Cote d'Ivoire besia Kumase no ka no etimi edenchiye eja etomu Fire Service fo aboa ema bibia akoyie so obi anwudie Dabi ama metodwa se obi ewu dabi enu nko de ene de obi anwudie ayefa hudwa no won kwa awade obi anwudie na chese nyame ne yeda na se ayo mayenkopie mu ewo akotie yi o se akotie by election edandio NDC parliamentary candidate ena ne wodi atudwa unze akotie by election no ye victory MPP tamalede no so sa dabi o tamalede no ena ye victory MPP na akotie de ne de ye APP ena ye victory wo mu enti ena yi parliamentary candidate a wo gina ena wo kire se ade se dandio ense bibia ededa na kwam yo no kwasem na ye sign afa we de me family last one the free graphic online na wokopie mu ewo graphic online a emfoni eda ho no me kire picture eda ho no no eye yenya ye South Korea mampani ene owura Trump wono so US mampani ene omo chia na enchia na omo chia no timu se omo nyina sere ahye omaforo mu ma sere ehyehyehye wonu maforo mu ma ni nyina ne se sere be ya asumdwe beba wiase na wiase nyina so ho atimi ato wonu mu ntino owura Donald Trump ya wojira mu se America mampani abomodia aka akire South Korea mampani se onfa ne niema entutu yie kura na enche obekwa akohia North Korea mampani owura Kim Jong-un seka yedi enim se South fo ne North fo ne de eba ne se ayi a wonu header enkasa enso owura Trump atimi ade niema agu akwan mu a me no kasen mampani fo mienu ya enim se wo mu nka no enche wonu mu eba be hyiam na bibia woso mu kana asumdue eba wiase titiri Korea ne mpotemu no etimi abaso nti wo hwese de mfoni ne ekoso ewo Max FM Ghana na owura Trump wonso ne ponko no ono ne tingu na ase eyi blondie kakra
ɛna wasere apagya ne nsa sei ɛna ɔne korea mampani no so ɔno so sere saa wahyɛ atade tuntum sɛ ɔno de atade tuntum de ɔboa na ɔno ne mienu nyinaa ɛsere ka sɛ ɛnkyɛ wonua a wone ne ɛyɛ loggerhead a wone ne nkasa mototo atuo ne agyan ne nneɛma no mɛma wakɔhyia no na wokɔhyia no so asomdwie ɛbɛba wiase ma mefa we nso entwa media no eto o say when my wife Samira was campaigning the length and breadth of Ghana for NPP, they didn't say she wasn't a true Ghanaian. What has changed now? Na chese ni nyina ye Frank Atufo Emma NPP amanyoko no Dr. Mahmoud Bawumia ena ne wodi tudwa o kire se eyade se wo papie mu e wo party ni mu a huhu bi ekoso onye kristoni onye sei na o se wa hu ni nyina wate ni nyina akwa ma bi aka ne yire eno ena nei wodi atodwa wo kire se wo bra 2024 election and yes all campaign one ne yire air campaign no eyade se wo bia anka bibia na ba ne sei ena ne de enipa bi mo kire se ne wife ana ne ho kani enye Ghana ni edian ena asia sisia enipa bi mo kasa Dr. Bawumia eno de nsemi atwetwa me ka asem awi on so asem we de edika osua ma me fanka ho na uba graphic online honoma was a woman arrested for stealing 1-week-old baby at Wa Market na ke se okopie mu ewo Etifidro mantemu a eye ababa wa wono ye na sister nso din de asem ni ababa wa wono ni din ede Abramata maani ba sa Abramata maani ba yi okopie mu wa edwani mu a akwara wono kora afeni ya wono akwara mobon semotofo be wi asenchem nye hwo kora asenchin akwara wadi bi ade wo su aketekete kora ene se waye kuyan atimi awi akwara no ewo Wa Market ya enye asemketo akwara na asere mpanimfo anasa prosifo ede wonu mu investigation ehase ehye so ne se ade no wawi a ene wonu ma hwehwe akwara na wo mu hunu ene se nyame ya adoma yensa aka ababa wa abnama atai na sa suspect imchiremu eba ene se na utim so oye caretaker ewo Wa Regional Hospital oye caretaker ewo Wa Regional Hospital ene woni nipa na ne ba no ayira no Mrs Kofi ani de ne KWOFIE won just brofocus o you say she lured her na just wodada no defe ne kakra Leon wodada no defe no kakra saa ene se wi akire wono ne ba wawo na wonyi kura 1 week no wawia ewo just Upper West ho ene se Upper West Regional Police Commander DCOP Dakun Ofe Lomote ekire mu se no kwasem ni se eba ne se obi efo obi ba na ka enim se ne nadwen nye anaso obi anadwen heda enkoyie ena ohun timi ewiya obi ba nanso wo hwɛ se de ababa wa abnama tai gina ho no mo a won se obi anadwen mu enye nadwen mu da ho pefe enso watimi aye koche akwa wiya obi ba ya nyame aya adom teta okotete ye ne niema ni ade nyina nso no wodi akwa no kosie ewo Noboli community nim ewo Savannah region nim ene sempanifuo Ghana polisifuo ade niema agu akama me ne okasai Abramata yensa ka no se wakowiya obi ba ewa wa wakowiya obi ba na cheso kopie mu atifi an so de ekoso ho no akwara wonyi ye 1 week na da won da na senya ne wo hwede wi ekoso na yes a police for the chew cry din e be ma wan suspect yenya nye wunsem ni de wa court akodi wasem nti e mu hwehwemu wie na court bua wo for de a ne de ya convicted nti me ho say yes o aban sa kan o kwa emisa na me nua video bi trend ohu se na nse emi se enche ebe abeda eye YouTube na ne nyina ne se abrante bi a wono no emi se asase ne ye ne dia ye wadua koko e wo so na wo de excavator
adwiri kokoo ni nyina to agu said ye hunti wo so wo de be galamsey wono ana na sase a nenye na anu ya ne to kokoo anto bag mu omosi anso ani omosi anso ani ye twetwa kokoo ni ade mu omosi anso ani enti wo se wono ana sase a aban ni sutumi obi antimi nkire ne hwe enti wo de be galamsey social media fo no enche omo de beto so na ahwefo ene Ghana fo ya bobo hom because ensam no bi wo ho no ma wote a sabi abufu ahometi na abofo kire se wa wasase mum na emom galamsey ya wo kire se wo de beye no wonhu se ebe ha dwene wonhu se ebe ha dwene ani nti no ensam no na wase ne ha wo sente wo pesika na so galamsey eni se kokoo se si ana sika nim galamsey na sika bam anyway enti na eni galamsey de obenya sika yo wonyere ne ho nyame nso hata soro o hwe no we dia aban te ho hwe no eni etwa gu no eno eni etwa gu no what is excavator no so akosi so dada mpa wo eni abusua bra YouTube be hwa de Max FM Ghana na to go as well serious o go play me play down go for pa it's my own property I'm not going to it's my own property nyame hwe no so mu tu galamsey ni wo ho na se cyanide ne sa nyama no ebi ehyehyehye fom ho na jampotem ene na menka ma ntuma na volume no ntimi ma na ka tiefo ye niama bebra enye no aya ni panti ana ewo mu sasase no wa wo dia de na nso hunu ni se enye wa wo dia sa wo se no nko ade enye wa wo dia wo se no nko ade enye wa to go as well serious o go play me play down go for pa it's my own property I'm not going to it's my own property o play anko start bubu o play bubu ni anko bubu we part 2 ni part 2 no ya start ya ka de fa ho no na wo de nipa ni mfoni ka ho a ene ye de ne beto ye fidi kasie so a wo hye ni ye pa ya enye asem keto akoso ya to wasem so e ayo e de ayi Kenyan 40-year-old man me nim se social media for no wo picture no a ka wo mo emfa nto so sisi a na nka wutimi hu se o hwe abna won sa brante o se Elon Musk nani mo de sane ne he anya nani mo de se no de da na se AI so timi bo adwuma dikadika na hwe brante ayo AI bo adwuma dikadika nti AI enti Elon na baba gi atom se ne ba ono na eka o ono na eka Elon Musk de chese ba bi ote ekura yiko yenim so wate so nti yo ono na eka na se wo se Elon Musk akoso ya jade a ukene masom ke kam ade ne ye chese eye machine ankasa ye nkasa bi ashi na hwe wanse no na wo se na e chese wo kasa wo papa no Elon Musk mi kasa kura wonimu eni amumra mo de na bro Kenya ho pen we be say we US based Kenya I didn't know na Kenya what's no Elon Musk ejire won esem de
na say bia o fire jere dia wo say ne ma me wo fa ne no kwasam say obetimi aba YouTube Max FM Ghana na wa be hwa de e bia me na mani nya but asem no e bi nso a se de ye ma shifa no enti no mi ama me hu de we ameka enti wo de awurade bra Max FM Ghana na fo ani be hwa de say obi tini baby na elon no wo sikani nti na wo kasa na hwa na enya de da wo mpe Trump kura ntimi ni elon am tiantentam na wo a wo ye Kenya ni ono de o se ne papa no no wati ase enti bia na Elon Musk wakwakodi dwuma bi wo Kenya pen wo ne nkora brema na ne mra de wati ase aha na wo say first na abrofo ne ba ha na omo be ye omo contract adwuma ni wia na say omo je contract ne na omo ye adwuma no a wo mo timi ni emai bi atwempena okura da se wadu akire kuma se enkran kuma se kwantempo no mu no wono mo ka track akese ye chia mo nyina no pai wo tie ye ya ye chia mo ube hu a wo se me beba ko wo kwan ne so ubusa wo hu se wo mo ye den no mo nya man na ko mienu wo kwan ne so oduru ba bi no ototro ko a na ja wada worma enti bibia ya possible asase we so bibia ya possible bi kura eja wo koye hwehwemu bi wo Kenya na odi ba ko bi 2 year eni so obi ya wo ko ni US ya ene results abeni enti no papa yi nipa ni na claim o oni na claim say ne papa ene Elon Musk 40-year Kenyan man claim say ne papa ene Elon Musk yo ene ne papa no ne dia se we die enya yibia na happy birthday enko enfamna owura tenkran upiemu ewo ICGC Faith Temple ya ewo ofanko barrier ho ene wosom anase ho wo hia ne nyankopon ene di kasobom sanso na ho no mo anso no happy birthday ekwama owura Nicholas eka Olive ekuo ne ho se ICGC die achiche mo na nkuma na nkun kokuo enti wono so happy birthday enko emma no se ni pam yenu ye kamobom se ye de nyame ase e de mo kra owura Nicholas ene owura tenkran mo nyina mo ka ICGC asorifaku a eno ewo ofanko barrier no eho enti wonso betimi de wo birthday wishes ne ade no afa ye number na medical abon so 0506 367 1969 ya kinkan ede amau anopain tentempa ya enya semketo akoso ya woni birthday bia wo hono ma mefa na happy birthday biem enkoma sister Monica sister Monica enso eni asiji for mudi mo birthday pa o sister Monica any sister part mu nyina so mo Faith Temple hono ma na chese ye bompa ye ka kire urade se ne edam akoma so no womano emrem Benis of Fair enso so nyankopon entonso papa emu na brabo so anopai ye checha mu nyina so mo amudi mo birthday ye kase nyame nhirawo sa afena kwa baba to nkoa dia na chese nyame ewo bi papa bi e de mawo ewi abusuan ye dan ye ho aba ye ba ye de billboard no ebeba abesumo ewo Max 89.7 FM ye basisia. Happy birthday to you.
Premier League and a Division 1 league. Here is the statistics and all the details you want to know about the local football. And I think a good year sema ekoso yemaemu. Your segment this is the predictor. Emuhampa, ya the matches beba, ya be more odds. Now so what's me trabia dibi. Sounds so any of the big interviews and penifo kuku dan omo kasa edimu ewo Ghana. Any we are still good year sem. Omo any omo etwetwe komo. Inti Shiame, minima bedra for if it's Joada, Ekosi Fiada, or Max FM and Max TV. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Cause reggae is Majiwedi tina me dane di wunji di misibisa ko ofi wona me fe eliti so bi febe dia aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se. Welcome to Tuesday Morning. Max FM. yeah.
89.7 FM wei eye Max Morning Dew na yede sumo adwada kopum efiada wobra anopa no nsia abo ekopem anopa no nkron ne yegemu edia ma sports park for no ma take over na sabre de bebia yedui ye billboard no so na billboard no ye bomodin se bibia wudi ho dwa bibia woton bibia opese amansan etinka na wonso wutimi nya ho mfaso bebrebe no ya mo akonya sebra na woni ye emedica subomu ewo ye billboard no so enti me hyase de na me hyase e free mega cash se bomodin na fa phone we de enye kasa tentin bia na bo star 426 star 8 hash na wunya bo ewo wo phone no so pe na kyese enkunimdie kwan so a na wonam no mega cash promo yi obia betimi atwa na emom wunya etia mentwa bi wo phone no so no kwasem ne say enele ede wo nsa asan asese katim enti wuni ohaw bia wo ho na nyankopon ye wadom na wo fa wo phone na bo star 426 star 8 hash no a na wuti ye yi a ubetimi enya 50,000 Ghana cedi akani sika 500 million na wonso project bi eda wani so ne obesa wodi ye no watimi ede aye wontimi nya ne trasa agise wa for phone se phone no eye ya mo se eye smartphone o se ye de yin na se wotimi bo star 426 star 8 star 426 star 8 now the hash atato hat in the chat okra wo de ka ho a bibia ebetimi akoyie amaw ayo menu ama memfa we so free must buy en eka saying must buy say wonom ewo 2 office edi mam ni nyina ne say unbeatable bundle office ya kire say woto ade mienu wabra utie sika no kuma bi wo say for 5,530 Ghana cedis ebedi TCL washing machine any kettle na chese wunya washing machine na wasan the kettle so a piece ni nyina esum 5,530 Ghana cedis wabra wo be save anasa wo beti sika botene 300 Ghana cedis ato ho na chese no wo beti kra de ya akoma na wo wie nso a wo mo say beji wo Infinix smartwatch any Infinix TV yeah no so wo tua 3,000 Ghana cedis enti wo je Infinix smart TV no na wo je ne smartwatch ne so so aka ho ni nyina som sika botene 3,000 Ghana cedis na sa aka ni sika na 30 million ka kete kwa na wo wie nso a Cyberji wo Tecno Camon 40 Pro na sanje ne smartwatch ka ho enu so betu sika botene no 3,170 Ghana cedis for na eno no wutua bia na chese save 250 Ghana cedis instantly na chese amunumu ho no moa save sika e de ato ho enti must buy say beji wo TCL washing machine any kettle 5,530 Ghana cedis na sanje wo Infinix Smart TV ene ne watch eka ho 3,000 ebiemu nso so no o pe Tecno Camon 40 Pro no a ene ne watch no a eno nso so eye 3,170 Ghana cedis na chese ne bo no ewo form kra visit must buy wo showroom ewo man Ghana fana babia wo kwa wo de wo say me unbeatable bundle offer ni bi na chese promo for 2 no wo mo ebema obi a wo betua sika no kakra bi ana say visit one website no www.mustbuy.com.gh www.mustbuy.com.gh na chese ye pe online shopping no ya de say wo visit wo shop na ebebo a oye papa afensu betimi afre wo mu e wo 0544 019552 0544 019552 must buy say quality you trust prices you love na mamemfa wei entwemwe na chese we die eye se de ya meka no phone so na gig na esoso na phone be na wobetimi anya na gig na na capacity na wo mu na eso na wo de ya de nso a etimi awie mu yie
Because say the wiase na ye no ayo video and pictures wo wiase na wukura phone na kakra bi na me memory asan eyade e hadwen yie pa eno nti na Max buy the Philip Essence phones aba free Philip Essence 20 up to Philip Essence 10 na wasitie ne wo mu nie Philip Essence 20 no ubetime ye 256 gig na ye di 8 gig nso atato amawo na wa hwe phone ekuta na ekura 256 gig na wo internal memory nso 8 gig ka ho de enka wo self ka phone de enka ne boy den papa nanso Max buy say anopay say wo de wa fidie no ato Max 89.7 FM na wudie Max morning dew enu nti no wo de ma 1475 Ghana cedi pe 1475 Ghana cedi pe wo mpe we opedie na se bia na opese wo nso agya wo hia bi nanso wo gig no de wo mpe da mpani bebre sa enti ubetime anya Philip Essence 20 na the same quality program wo mu bibia ye the same thing nemo ubetime anya 128 gigabyte ya ye di 4 gig tap to me kire internal memory eka ho de ama wo eno no ye 1070 Ghana cedis apemuni adioson 1070 Ghana cedi pe afen so wo pe Philip Essence 10 nasa wo pe 128 gig de na eno ye de 3 gig internal memory no eno so ye de ma free faka ho de fako na watimi enya no 975 Ghana cedi phone no ebo adwuma adwuma no so ebo no ebo ni yie pa the capacity so pictures na wodi twa eba se clear videos so de ne atiye nemu ebo no wo form ya sheda ene ye de ama wo ebo a ewo form na wo so watimi enya smartphone no bi ayusu na wo de wo se ne kura mu ketekete mu kura no wo de wo mpe gig ne kese enti wo enka wo pe Philip Essence 10 bia ye wo 64 gig wo ho ya ye de 3 gig internal memory to edi amount ye ye pa o 64 gig eye Philip Essence 10 no na ye de 3 gig internal memory aka ho amount eno ne 845 Ghana cedis o si phone we de eye budget friendly option pa enti e free Philip 20 ana ebedu 10 no ne ubetimi ato ubotom besoso no na watimi ato phone ne bonye den kura a free 1475 Ghana cedi bepem 845 ubetimi enya phone a modern na ebo adwuma dikadika pa ya enye asem ketwa na bowra Max Bayen offices atiate se ewo manfa na ha babia anampo sa wode log on to www.maxbuy.com.gh www.maxbuy.com.gh anampo frɛ 0544 019 552 0544 019 552 anasa wode wuti sampotem here wutimi bowura ye offices mo amwo ankran ye wo UTC ye ne commercial bank no na ye adjacent pe ebia na wo circle nso aka ne bebia ne ye frɛ ho Vodafone ye ne wo mu na ye opposite say abeye Telecel Kumasi nso ye wo adum ena enu nyina nkamfo ano ye san ewo outlet makomako aduanan no mekire 45 outlets across Ghana na kyese bebia wo bia no Max buy ehun nye na enu ane se wabusa oh me pe bebia eton ma Max buy phone so ni ade your office no so wura ho no ma wutimu say yes ehonum akono anika me ma me kana sam say fe na den so pa ya sempa ena Max buy edi abreyen anopai enti Max buy di was hooray and flip to Philips fisi wo no mo de Philip Essence phones aba anopai ya yedi ho adanse a chewa anopai Minua Philip phone chrono anti oh okay fine okay na che se ebusua medical ka se bomodia na fo adwa tonde ebra na ye ne wo eni kaso bomu ne opese ye ton ma ubia e wo maximum ni diu ni so ne ye ne obetena se akasa ade ye nhyehyɛ kakra bi ne wo ho na agya bibia nso atimi akoyie ade ama wo
89.7 Max FM. Wɔsɛ anka me nso me ne hwan sɛmɛto ne ho nnwom di ne ho adanse pa ɛde akyerɛ man ɛfiri sɛ awurade deɛ ade a ɛnyɛ no neɛ asɛ atete aporo apansam no no wɔfa no wɔde ayɛ ne yie nti ne yɛse anɔpa yi sɔre waka na akɔ nnwuma so na ɛnɛ yɛ street vibe no sɛdeɛ ɛno na mu frɛfrɛ na mopɛ sɛ ka mo so mo bɛ mu no mpanifoɔ atie so frɛ no ɛnɛ yɛse yɛhwɛ nneɛma a yɛ ana yɛtaa twerɛtwerɛ ɛwɔ t-shirt mu obi wɔ hɔ no mu a wakɔgyina force line wɔse t-shirt yi ɛyɛ me fɛ ɛyɛ makɔnɔ nea yɛatwerɛ wɔ mu ɔnkan afei wobɛhyɛ bɛwie wobɛnam kurom na afei yɛdi wo ho fɛw afei nso yɛbɛsan ahwɛ sɛ bi a woyɛ nananom afarefoɔ wɔn mo motai ekɔpo so kɔyi nam brɛ yɛ me yɛwe ɛme yɛbo yɛ no mu sɛ totototo no wɔn so wɔn kanu anaasɛ wɔn subonto na wɔn de nam ɛpo no so no wɔn taa trɔtrɔ nneɛma bɔ ho paa na kɔso asa de ewunya hu bi bebree pa bebree wɔn taa trɔtrɔ nneɛma tetare ho paa na bi deɛ kyɛ so wɔhyɛ da yɛ ne sentence na ne watwerɛ no tententen ɛnɛ me bɛyi kaa bi a na edi m'anim yɛ me hu yɛ me mpɛsɛ mɛbɔ din ɛnyɛ adeɛ na watwerɛ ɛyɛ de adeɛ ɛyɛ atam na hwana no ɔyɛ no sɛ yɛ trɔtrɔ de a na hwɛ sɛ wonim sɛ atam na ha na ɛkɔ trɔtrɔ yɛ trɔtrɔ trɔtrɔ atamfo maame ɛyi ɛnyɛ asɛm ɛna otimi twrɔ bɔ ɛkaa no ho sa kaa no ho ba so sa be di mo si nyame nti ne nyinaa yɛ ebi nso de yɛ sɛ ɛnapa yɛ enti anɔpa yi sɛ wo vibe no baabi a wofa firi madi kan ka kyerɛ sɛ ebinom fa wo deɛ wɔ ntoa mu ebi fa wo deɛ wɔ nnua mu ebi fa wo deɛ wɔ nsuo hefa na wo fa wo vibe na anɔpa yi movie bɛn ɛna wahwɛ wode w'ani ahwɛ na asɛm bɛ na obi ka yɛ wo sɛ sometime movie ne kɔ so saa na obi aka asɛm bi na atɔ wakoma so na wo sɛ ebi wɔ hɔ no mu a wo hwɛ a etimi ema wo nkranhyɛ bi no kwasɛm because ebi wɔ hɔ no mu a ebi a deɛ watwerɛ no ɛne wasɛm bi na wo ha obi a wo na ayɛ pɛpɛɛpɛ saa enti utimi kan na afɛ wanya ni daaso bi na ama wa hoɔden ne nkanyan bi sɛdeɛ bɛyɛ a waba mu abu no wobɛtumi nso so akenyan wo ho enti nokwasɛm ni ebi man nkuranhyɛ paa ebi man kenyan papa enye asɛm ketewa kora baako bi a eme bi me hu yo se adɔfo asa no de atare hefa kaa ho anase kaa ho adɔfo asa na kaa no animu no won sɛ glasses no yɛ two akyire no mfa sɛ boot no animu ni yɛ adɔfo asa ɛna akyire no yɛ nanso nyaminti mabɔ enti won so betimi dua no aba sese ya we de anɔpɛ yɛ lines ne mu ate pa kwan na biye wɔ lines ne mu enti 0550 na wasan abɔ 055 522 wo fra e be peke sese ya na so be bia wo fa wo vibe na free sɛ yɛ ka ho sɛ yɛ fie ho ana mpo sɛ ɛdan bi ne yatwerɛ bibi wɔ animu ɛdan bi ne yatwerɛ bibi wɔ animu a na agya watimi ene yɛn aba abɛhyɛ wobɛtimi so afrɛ 0551 598321 0551598321 na won yɛn abedika sobomu ɛwɔ street vibe no ɛso akosua na wo ka bibi ensɛm no bi mankuranhyɛ papa ebi mankuranhyɛ ebi nso so ohwɛ a ɛsere ebi obia ne botaye a wode ɛtwerɛ ɛde bɔɔ ne ka akyi ne dan ho ana empo ne nsubonto ho na kyerɛ sɛ mekyerɛ kudoyi ebi obia wɔ ne reason da ne nyina mu ne bi wɔ hɔ no mu a sɛ de mekae no wohwɛ etimi ma wonkuranhyɛ papa owura hokra na woni betimi ama wani agye mate sɛ mo try sɛ mo be frɛ your lines no kɔsoa na frɛ 0550 055
522 anaasɛ 0551 598321 wobɛtumi nso de yɛ last number wei aka ho 0579 300 025 mpatwɛ wo din ne baabi a wofrɛ fie anɔpɛ mpatwɛ wadi anka wotwe ho kakra firi wɔ kasa fidie no ho a sɛ mekasa class twe ho kakra firi radio no ho wada woroma na wo din no wo se yɛfrɛ wo sɛn Uncle Joseph na wo vibe no fa firi hia no pay o fa firi he na de na ya tworo wo ka ho ana sɛ wo de wani abɔ wo bi t-shirt mu a wo pɛ sɛ wo ka ho asɛm no pay ya tworo de wo ho na eno no sa ewurade owura Joseph san frɛ bien back wa yesrɛ wa dawroma na we bia ugya ne ho nye wonso betimi aba so na gya wo de wadwe nkyerɛ no sɛ ɛyɛ phone so no wahu sɛ yɛ de anyi o wonso betimi abɛka wo de udin ne baabi a wo kasa free no pay. Hello, udini baby akasa free. Because of your Shama. Hey, Shama for official town. Ye cheche mu nyina o. Na, wo se anopɛ wo fa vibe no wɔ hefa. We found that you on my tadi o. Eh, watade de na atworo wo mu. Akoso ya you ready? O ma tro Lazy Girls Club. Ah. O ma tro de. Lazy Girls Club. Party all night, sleep all day. Hey, we are sure. We are sure. Pass. Wa mo chere wu na akoto ya na wa na aba na abetu. Yeah, we talk na akoto. I know say. Lazy Girls Club. Party all day, sleep all night. Hey, enyanwanwa. Enwanwa. We say enyanwanwa. Na eno. Ede na e ka chere wo. Come on, Lazy Girls. Yo, Lazy Girls da wase. Omo play tomorrow. Omo da wase. Oh, I shall da wase. Omo party all night. Ede mi say wa de wa twetwe bi aka ho. Wa ka di de wa na wa twere bi aka ho. Wa twere bi aka. Yo, ye da wase. Hey! I go see I'm wording you. Hey, na Lazy Girls sleep there in party all night. Asabuni. E man no wo mo ani ha no. Wo mo dade bia na du na du. Ya. Se bia no so na dwuma no no. Anya. Na dwuma no no. Enti udi ni baby a kasa free. Ye, we de mo da woroma. Say ya mo fra na mo atwem ho afiri mo kasa fidie no ho aman wate ye sere mo why? Udi. Di Gogo Francis, kasa free ka so timo market. Major Francis na wo hu ya. Bajaze. Oho ye. Bajani ho ye pa. Na no pay you for vibe na free he. O ana pay me from vibe na free. Me bra akati very good. Ni kan na yo tire din se nkosi hwe. Nkosi hwe. O se ne kraman no ato ne din san. Nkosi hwe. Na wo hu ade adwe na ba osima na ade sua be na usua free mu anopay. Ya se na obi hante na wonye ma bi hu na ka che ne se ne kan mote di nkwesi hwe because na odi emi nyina enkwesi hwe enkwesi aga enkwesi hwe ye na che se wo bra no wa fakra man mu akasa kire nipa no pa cha ne ta ayo enkwesi hwe ka so ti ba market fo ai mo ana mo betu di enkwesi hwe eh ka so ane ne mpata mu ye che wo bibia Ebusuya wonso betimi de wodi aba no payi a yesi anopa wo fa vibe no wahefa ententem gya so pa wodin ni baabi a okasa free be fa cho me di sike me fefe atimasa na sike wo fa vibe na free hia no payi me say pharmacy bi e we krum ha na din ada so yenya asem hwe na nya asem hwe no hu sa de na ba otirim
eba me sim say was me hwe me hu si e wi ase nya asem a obi ape wa no kwasem nya asem sha na ogo no kwasem ye tia mamwo asafone ne mpotem nyina apedwa do nkwanta ne mpotem suhum ne sa area fo nyina nso ye tia mo humanati atom nya asem hwe pa nya asem hwe nya asem ampa o wo de wo nya asem a wo se ye do na mom nya asem hwe hwan mpo o mi se nwumtoni bia na bo nwuma o de sa phrase no akosia obi abaso o udi ni baby a wo frɛ ye frɛ no pɛ ya ha ye max 89.7 FM enkran dia de Ebenezer ebene na wo frɛ ye frɛ he asafri teshi yo teshifo nyina ho ya na no pɛ musimu fa mo vibe na frɛ he me first me am car okay mo ka ndie ne atwero ho keep your secret na eba ne sign na wo twero sa keep your secret no e wo ka ho eye den na me wo eye adwuma bi wo company na your boss aye ne na me driver na okan bibi che me say obeye bibi ama ono so ama na no anda no ko bo bi ama de ti your boss ne tie no ade ko eso onye no wanya ama no wana mi say o keep you secret no kwasem the last time na me drive wa me traffic inu an say private car bi obama ben pepe nkwa dem say dia ba ni bibi odu me ntia no bi say am say di somewhat na ma try go me car na chimi ana me try and say ana me say ana me try sinya me shira because your secret is your power. It's your power. Secret is your power. Teshi for ye chiamu ye demo say keep your secret. No kwasem say keep your secret in so ampa. Enti mo amwo teshi nwa akowuro lekman ne mpotem nyina ye feed fidikese so aka say ye demo se pa se de bia mo ne yen edi dwuma no nyankopon ensure wo. So be aba homa no so di ni baby a ukase frɛ no pɛi. Hello. Me pa cho wodi ni baby a ukase free. Ko su ya msa akora bi afa phone no ene wo keka ni wurade ati atom ho ati emere bi George Floyd America ya wo no obi aba so wodi ni baby a ukase free. Your family joy me ka se ku suma mentia. Na suhumfo nyina mo ho ye de Nyame adom na mo so. Nyame adom boko na o vibe no fa free here no pay. Me fa fi me a me ma me san board awaye. Wa tro den wo so wadama. Wa tro atamfo nye nyame. Nye nwanwa. Atamfo nye nyame ampa. Atamfo nye nyame ampa. Na uhu ni saa na da adwene ne ba utiri mu den nsusuye na edi kan be hewa dwem. Dia abese ma dwem ni se. First no mo say oyo befo. Inti ode dokuno kosi kwa ho a wonto. Inti so mu se ode dokuno abeti wo sa na ankwafa sati nyinyi. Ana na nkasa boni simpo na obetwe sa atamfo nyinyi. Atamfo nyinyi ampa. Ye pra dokuno ni njaye. Yo. Na koswaye. Mame nyame shira. Nyame shira. Wow. Ensem ni bo hon ma ehye nkran yo. Eno kwasem se ye fa sa akonya iso e de achia suhumfo amanasefo esuboyfo mo amwo mpotem ho nyina yesi yedam asese mo de mo fidie no ato max 89.7 FM akosua na wo ka bibi obi abaso. Na me se abaso. Okay. Ensem no ebi wo ho a ehye nkran pa atade bia me koto so udi ni baby a ukase free. Yeah, hello, udi ni baby a ukase free. Yeah, ahumana na se wo phone no amsati atom akosu akasa. En atare bia me koto ye. Wa hu se ye ku. Hello. Udi ni baby a ukase free anopai. Aha ye max 89.7 FM. Your family Emmanuel. Imana wo frɛ ye free he.
ampa na wa homa ne ha wadwe oh wow unti ashama na wo frɛ me boa official town ashama mfo nyinaa ye chia mo atadeka no kwasa dia wudi kan ye no Lazy Girls Club where nwanwa na enye nwanwa Lazy Girls Club yo why are there party on we yo where me kasa me vibe fa kwasa on why are there ya twere wata Gina me still only God no kwasa mu ni ayo ashama for mo ye bi pa ye da mo se ne mo mra ni de bia se ye bia homa ni tuma na mo afra bo kire mo adwen ye da mo se papa bye eni anya sam ketwa se de nkrofo ani abra omo fa vibe ne te se mojeduro anopa wie ne anwumre ne du anopa dia ampacho wa frɛ Max FM udi ni ba bia wo kasa free good morning FM safo kasa free Robo City no wa hefa wadama Ashama area mua ashama mfo mua na no pay vibe no fa free he mi hoyanka obi atwe na ka ti mi hoyanka no kwasem na eba ne sa ade na ba utirim je se bia obi asem be horoma ne ndu kwasa ka akoka na nka nipa no akwa konya asem na o se bia akoka nipa no asem le se o se bia nipa na bibi atuna na so ogi no ho ana na chese nuhu abamu mehu ya nka ashama fo nyame enhira mo Solomon City fo nyame enhira mo papa me papa bi nso na kan wo se mehu ya nka de ka bia ne ho etimi pamo ne che no mehu ya nka asem mehu ya nka that phrase alone no utimi se eye nuhu papa ma ubo enso na sa de na asi awie ade kro ni nya si mehu ya nka na kwasem ni mayade ensem ni bitufo ebi so kasem no kwasem ebi so mankuran hye papa ebusunya no just street vibe no ha ena emrem obi fofora ba wodin ene ba bia kasa free from uni me pesa fi across mami you so kasa free hifa across ye cheche across fo nyina asen fo mo ya de papa na wo se no pay wo fa wo vibe na free he me vibe na me fi adasa premabo eno ya tworo wa he edan ho ena wo se ya tworo ne san adasa premabo adasa epemobo na eno no hu adwen ba na ba tirimu ajina ba mi tim o ma me wo example bi pa but anaje na nipa no on tamaji na me babu wi ja o start do hu o tie mo nyem liefi mama na chese mama wende si ja wo nda ma ya mobo ntino all them na we di medua ajo wow na chire se kasem se nipa epe de bia wa moamoa no ana se nipa pe se de bia nipa ewra oh wow asen no wo de ne asen he fa me pato me se me hu ni ye fosu ana se breku he fa na wo asen wo oh wow na homa no atiatomu na homa na atiatomu udini be we de nke ye ko yesi ama me 2 minutes penti pa cho udini be bia o kasa free efremi frede kofi me fefi bremeskuma breman esekuma fo nyina ho ye ubia ho ye na bra kofi no pe wo se vibe no wo fa we he suru nipa mpa na eba ne sen ena wo hwe ya watimi dia atu tirimu a ene wo ka ho asem neti ni se ye wa mini be ma bi ye wale papa ba ko ne ma ena me yire no oso on wale bi oni se me bench no aka ka fa me yire no no ne neti
Because I'm the one story na see. Papa san team na story na de. O say I say mene bem wale papa the same house yeah. Ha. Ba ku ne na chiba na me wale ba ku no no so wale ba ku. Na me re ne se on wale bi. Me bench na sa papa ba ku ka fa sa me yire no no ne na ti. Hey. No na yire no we. We jay onu ne yire no. En wa ba fa wo yire. Aka fa me yire na ti. Suro ni pampa. Oh wow. Ebe ye wa nyame nhye wodin. Wow. Ye da wasen so se ye di dwumadi ne to se kpen na mo afre ababeche mo adwen ebusua Max Morning Dew ena wasogu so a wotie no Max 89.7 FM anopa di na ka ye free street vibe nkakra enso no kura wo de abetwa to edi em say ase ade no ya ne sa emu ya ena eye no kura enso mo ma ye 2 minutes no final person no be kasa ye no wone de kasa no etwa so ama Ewrade se be ne den. Okay, me did you see only one chance. Okay, fine. And you ever last caller. Last caller, grandpa. So you know we are, you know where we are. We didn't baby our casa free. Yeah, from me, Holali. Now Freya free him for no pay. Sprinters for you na ye chechi amo. Obi an hoye. Yankwe. The time what I'm hoye, chire Maulolo. Yeah, no na e chire sen na ka den. Echese nyame ye kese nti hu ni de bia no aya na adwen be na ba utiri mu oh me hu ni de bia na me hu say like de bia sometimes no ye ne edimu na ye de na ete so e ti be hu ma e ti be cha ni hu mu bi ba tanye se bia ono no nyame nya kese ma no na mu no na ko po melody Bibia. Oh, melody and idea. Sir. Okay. You know. Okay. Oh, Holali, nyame enshira woni spenters fo nyina. Ye chiachi am papa. Ye chiachi am. Ensem no. I'm pay the vibe dey afa bi pa o. Ye sra wo sa wo frɛ na sa yantimi amfa. Na wo de akyɛ yen. Ye besan bia homa no biem ye do people's parliament na. Ye besan abia homa no ade atom. Na ne opesa wo kan bia waba abeka na bibia nso atimi akoyie ahanom ye Max 89.7 FM Max Morning Dew ene wasogu so a wotie na wo hwa ye wo YouTube dia ene ye say pefe Max FM Ghana bra na woni ye enika so bomu ba bia wo hwa ye tie ye free bia nso no ye se anopa ye da wase ye dan ye ho aba ye ba ye beto aso ye ba sisia. Welcome to Tuesday Morning. Max FM.
timfiri hɔ tie amekyerɛ yɛ tech tip no wei ɛnyɛ gidigidi biara yɛfiri hɔ pɛ na yɛakɔyɛ OPD ne so fi sɛ doctor ayɛ ready ansa na no mame ɛnkɔ ahoma no so sesi a na yɛne owura Evander ne din no deɛ Evander Odoi ɔyɛ tech support specialist wɔ Climax IT solution wɔba bɛboa yɛn sɛ de bɛyɛ a yɛka biribi sɛ disinformation misinformation ne ho nsɛnsɛm no yɛbɛtumi ahwɛ yɛ ho yie paa titiriw ne sɛ advert bi a yɛ fake wohu adɛfo ntentanfidie no so a na watumi atwetwe ho afiri hɔ na nkwankɔ wi akyire ɛmea ma bagye wo sika ɛmfiri wo nsɛm te yɛwura Odoi wowɔ homa no so a yɛkyia wo da wasɛm akɔ abadeba Max 89.7 FM so. Hello, good morning. Good morning. Nampacho wo ho te sɛn nie? Nyame adom ho yɛ na mo nso Nyame adom bɔkɔ. Anopa yi die we de boy ne ntim firi 110. Yɛpɛ se yɛhwɛ ɛkɔ yɛbɛfa yɛ so a yɛbɛhu sɛ asɛm wo yɛ nipa ɛka wɔ social media ana wo gina baabi a wɔkan ɛyɛ asɛm a ɛnya asɛm papa nti na ntɛntɛntɛm yɛtwe ho afiri hɔ titiriw ɛba no advert wɔ social media so a enti we de fie bowura mu ntɛntɛm na yɛnkɔ. Okay, quickly. Usually, if you information be about social media, the first thing I was saying was all verified source, no. Say maybe I only free no credible, and I say credible. And usually, say a WhatsApp link, and I say on any social media platform link, so I click a link now. I also share address, no. I'm afraid no usually URL, and say. I say FDA, I say about health, and I say Diania. I will say free FDA. I say free FDA, and I say just be na washa that create any website be and I'll share some information. I will say maybe I'll call some of these authorities, so either say FDA and I say Ghana Standard Authority on website. Say Diania, and I say those things na consumables na ube say the amount pussy and amount pussy. Na wa accept ya na say we deny say enye correct na say who say enye correct na only credible source be and yes I will share that information because as an I will spread misinformation among for and I usually know if the information is correct but I check 5 years back and 10 years back no more share that information. So one other thing important is also check it date that platform no share that information. This may be very older. You don't have to bring back that old issue just to resurface on the internet. And one very important thing is that you look for collaboration, which is other sites and so I share the same thing. If I say news media, it's Max FM, this FM, other important sites. Also, if someone share the same information on website and I command and say about our issues now. Someone so much share there, then you can take that as correct. But if you not say link now on your WhatsApp and I say Facebook, Instagram, and I say X, just that link in there was information, and then you should wait. Don't be the first person to start sharing it. Yes, idea you are sharing with information on that. And a very easy way crowd to me who say information or we are sharing it wrong, and I say misinformation, no, and I say advert in the car wrong, no, grammatical errors. Because in most cases, they just want to trend. Okay, so on the platform, so either say a TikTok live, either say Facebook live, and in their post, they just post about something, a product that they are trying to advertise. It's so the grammatical anagram and wrong, guys, not very accurate. They should know that no credible source will write such English. And when we say, and yes. Good. And now, one thing that can help you as an individual, as an fake product, and as a fake product, and be a fake promotions, say also check it for facts. And there are some websites they actually do that. And, say online, I won't go deep into that. Say online now, just to website to check for facts, and fact checking websites. Those websites. Now, if the information now when you just copy it and post it there, then I'll say this is accurate and this is not accurate. The only website now, we all know about AI, ChatGPT, XGrok, any
all these things are there. You know, you just put the information there and ask, is this accurate? Simply looking at it and say yes and I know. Maybe you should grow a lot, and you know, maybe check most of the facts that they use. And the last thing I'll talk about is to look for things that look too good. Okay, look out for things or adverts that look too good. For example, usually for coming mobile money users, or Rebecca say MTN is having a promotion. Click this link. Maybe I share the link to 10 people, 5 people, and then you get 10 gigabytes for free, 200 gigabytes for free, and 50 days for free. Okay, MTN will never share anything for free. Okay, because we are into business. You know, if it looks too good to be true, you don't even have to worry yourself. And that's how I say, oh, click it link, you know. Now I share to 10 people before I go and say, read that being movie. Oh, I can't send to 10 people. I can't 5, I can't 6, I can't 1. Now maybe all those things they are likely to be false. I was all checking Sadia. And was say we check Sadia Nina Ura Evander Odoi or your tech support specialist. I wabeboy no paper say was here here mu ye na will be am first on kwanda near chinchina near can ba ko eto my dream ni say obi wo no ma wo nya hu bibia no ha se share ya verify answer because your question be the man and now we need to Nyamishira Uru Evander chire say baby o ka say grammatical errors na eno ho no ya was here ni ye pa was here ni ye no kwase ni ye papa no kwase ye dana se pa se wa beboa ya no pay enti Owura Evander Odoi tech support specialist nyame enhira opa se anopay so ye to ye nsafrɛ eba max 89.7 FM when ye hwammo wabɛkyerɛ ye tiefo se eniema se ni se na wo ya will be entimi enadawo Owura Evander ye kind saying opening kase power climax IT solutions ye dana say busia for say baby adu de OPD na ne sa OPD no enwa ne sa ene ye ba be hwe wa pomudin se etisempo nie ede na wosawo ye ni titiri se eba ne se wo kidney ho ensem a obu ho no ma se de ne nsantua kidney no entare ne nsa ho se no wonhu ne de bia no hu ne se o na se ne ene me di amadama pam ba bi atena eja ekuroba ho kora obi ehu yare ba mu obi ehu hwe said ye ekuro to nsa ho a eye wo ya na obi hu a wotimi have some kind of pain edema wo no sa enso ena se yare bi beto body no inside there eno so betimi ahawadwen papa enti time kuchu na yemfa OPD no ensumo ewo max 89.7 FM max money due so ye segment ayato ne din se OPD Ebusia mamensan enna wasemo akwaba mfamra max 89.7 FM na yekase OPD we kase na ne hospital aba studio ho no na da bi we ye fe no tentem jaso outpatient we de nya fe ne yebeje wato ho da bi kura enti nyamya ya dom mamensan aka Dr. Wiafe Akenten wono wogire mu se ukopie mu ewo natural doctor we de mankan ya no da cheme natural way clinic ya one crampompuni mantemane Ghana hanim nyina wo bon homodin se Dr. Penimpa ani agese wanko ho agese wanko kawo hawo ekwan bia ode wo befa so naturally na watimi anya wapomudin bia nso no obefa so ede wafa enti doctor ye sign the wasem akwa babiemu a yo menso me da ase maame na mo bo adwuma nso so
na mesan chia atiefo enso nyina na doctor ne de ye se ye hwe kidney ai ekwan ye befa so a ye bebo ho ban na anu achirichiri ko so matese du achiri a wuni kapre he oboto ma ahwa ade ani beyewo enti no eniema ba ko mienu miensa ben ena ye nya bebo ye kidney ne ho ban na se koba ne se abasa mpo a ade na ye natural way betimi aye se de beya enkodu achire enkoda dialysis so enkoye operation ni sanya manyama ni nyina onde ententem pan ye da wase medase biem se ye hwesa abo no a se ne ni din etie no ete se ne ye kan adua sawa eye kidney ni twi no na ehye ye chi ye to esoro kakra benkum ni nifa na nipa nyina dodo na wo mienu na kakra bi eno de ebi wa na akoye ba akopɛ na yehwe a esone efi a ewo nipadua nim eso ena biemu nso eno na eboa ma obi pibeye BP papa eboa koma no emani didwuma ye sone moja ene eboa nso ma ensuo a ewo nipadua nim no ede ne nante yie wasone so awien ni wayi biribi ti se protein a ebro so afri emu na sanso aboa wo unipadua no senia emoje die frusane no semu betia ono ene odi dwuma na etoda bia enema mienu miensa bi ma kidney no ahoden kofom titru high blood pressure BP ti se BP ewo ma me so o papa so ana se wankasa wa bra bo hwese ne wadidie mutie o mra odididi se pressure eba unipadua na akoma ne so a ede wo how ebe break kidney no esan say akoma pompi moja kwaje oxygen filang no ha kidney no obeso ni nyina so ene biem diabetes asichire yare enso esai kidney papa mana ho odin ene ni ntokura hodo a ode sone ensuo so ni moja so ene nuane nuro ahoro se potassium magnesium phosphorus ene salt enchene ene ni nua chloride a okambom di dwuma no eto ape ekoduru saa se eduru ba bia wa akoma timi bo ebro so afa ebeduru ba bi no na oho kekawo afa unse wo wa na ojunso mu apu ahuro se wakose wo ojunso yese wo ojunso gufa akwa na twahuro eno tete abebuo eno kidney wontie saa be no na wako jonso agu WC unse nsuo mu dada na so ojunso gu mu na ehuro puka nu se u kidney no ebetimi edo ha we abrew ene biemu nso kidney ni betimi a wasai ama duru se EGFR ababedu 15 and below na so na wunya symptoms bia ebia na odwene se wo ye young titru ni rantie ne mabawa o ye young odwene se o ye young gidi BP entimi ha no kidney failure entimi ma na ni beba na ho so no dakro pe a ebeka na to no yesi onko hospital yede mekopi on na chese yede ne koto dialysis so se okona o kire se sika ofie dia ne a kire se ne transplant per be se 8 billion bi ana se 800,000 Ghana na ye fa onko India na ye nko ye mawo na nso so ensuo wo ho a emfa petition no hu padua ema enko ha o kidney ensuo eye duane duro a eboa ema kidney no ahoodin ejina ne ho so ene biem jonso de wa emfa jonso ne nhyɛ ho ntu nhyɛ da sɛ me ton ne ma ewo makola eti jonso ade 2 hours okona manfo de coins ne pepes eba no osi da bi menko me da me ho ahwea na obi abesi machi mesrawo saa de ne hyɛ utirimu a jonso ne hyɛ ho cha edane fima ho ebiem agyanan so ka ho fa nhyɛ ho nkyɛ eyefi ebiem nso o ɛsɛ o ye check up ebedru birthday a ɛsɛ o kɔ 3 days to your birthday no na wakɔ kidney check function test why test na wie no ɛno bɛ kyerɛ o kidney function no sɛ o sodium ɛda sɛn ɛkɔbro 150 a ɛnyɛ millimole per deciliter ɛna biem o chloride ɛno nso ɛbɛ kyerɛ o potassium ɛnsɛ sɛ bro 5.1 ɛnyɛ o EGFR depending on your age ɛnsɛ sɛ tiba form a sabrante o na mo be ko check EGFR no estimated glomerular filtration rate kyerɛ se ye hwe kidney no ensuo na ana se ade eso ne so a se minute bia no
etimi sɔne ɛyɛ kan sɛ nsuo a ɛwɔ nipaduam sɛ mogya no nasefo no cup half ɛso sɛ etimi sɔne a na kyerɛ sɛ nanu onyam wɔ soro enti anya kura sɛ EGFR no anka da 90 a ɛyɛ na ukɔ na te aba 50 na te aba 30 na te aba 20 obekɔ no enres me kidney specialist enti no me hwɛ ho efi amano ni nyina we efi United States Central Mass Nephrology or Massachusetts you refer patient we maame oba na funu nyina honho amane na ase nyina honho enuro bi a wonom wanom akyɛ abrofo de oka no korɛ ɛna ɔkyerɛgu su sɛ wafa amlodipine wafa no double dose wafa kyɛ aka no korɛ na ɛwɔ mu no obroni bɛkyerɛw no korɛ so obroni ɔyɛ cigarette no ɔno ana ɔkyerɛgu sɛ harmful to your health no wasa yɛ design bi aka no bɛ akɔno no wasa design yi liver na sɛ asan de ato ho na ɛyɛ west ohwɛ ne ɛda manim yi a sɛ ɔkɔyɛ o kidney functional wei ɛyɛ nipa no ɔda dialysis so a ɔbaa na EGFR ɛyɛ 4 na ne creatinine a ɛyɛ muscle tissue waste a ɛyɛ filtrate efi ɛwɔ kidney no mu no na ɛyɛ 1271 within 1 month ɛna EGFR a sɛne kidney no nka ɛsɔne yɛ a ɛde sɔne abɛnkwan so emu ntokuro no ɛsɔne adeɛ so no na ɔno deɛ no ɛnan function no yɛ nan pɛ ɛnso within a month ɛna ɛkɔɔ 79 eti me ya me ma okɔ me wɔ lab kɛseɛ wɔ hɔ me yɛ ultrasound me yɛ kidney function test bibia nanso me ne Lancet ayɛ adwuma kyɛ MDS Lancet a ohwɛ bibire mu a ɔmo agidin pa eti me yɛ pɛ no ma mo akɔ hɔ no ho nso etiam ahwɛ sɛ ne aduro na me de ma wo no ayɛ adwuma na deɛ baako ne sɛ ɔkɔɛ no correct edem kama obi nso so kidney function ate aba beduru 2% of EGFR A2 ena efi na wo ho anka ese eda na ono de nka 71 to 140 no eda 2872 na ono nso da dialysis so ena me hwe no tell within 2 weeks na ba 215 from 2872 en abrofu nyina eba ema ye hwe o mo obi de eda 14 wo papa ya Emmanuel na ni EGFR da 14 within few weeks 4 weeks na aba 68 enti no say ye hwa say si kire yare na e hawo e na ama o kidney failure ma me nkyere wade we aduaba bi enyankopon boye a na aduaba na e de no ni wura enye dedede na nuane nura wo ahaban we mu no ye fra no sugar apple ana say apre ana se eluguntu gu nnua ne ho ye kokwa se onwa na onum 200 ml anopa na onum 200 ml na chese pure water wache mu ebia mienu a wateka krebi so mo unim calculation no na wabo oba ebemu adwunso na eboa eyi esikyire a eburo so woni padue ni ma pancreas ni ntimi produce enough insulin enfam pushi o starch no and convert it into energy no eboa ema no eba balance o sugar said that 20 kura apre obroni ese apple na e de enim se apple no ne nam kwa ho eso aso no eno kwa na ye frɛ na apple na so ansa na no ba ha no na ye wa ye apre dada no kwasem eti unwa enom a ema sugar ne ba kama a dance die bebre me kira de ni free enu ntinu adanse die ba ena biem we your friend go to cola eye ade emu te se nkyene na emu ye de kakra na ewonuane nura cola no nkyera sa besin hu mesrawo cola no a wote ye no enye besen na emom enuane nura horo ewom no ene ye de nam so de tu ni din na ebiem se wotete a no wa blende eya haban a se ni hini ya wo hoi ba ko pa na me kodu ya me fie atimi spread ya fa ebetimi afa the whole food na doctor said ya wo kanu no obi wo ha na bi woni fie ba onum de we na ho suo ne said ya tie ne enti wo betimi a cheche me de minim some abin da enti no pictures no be content and video no kwasem go to cola no o blend it with 1 sachet of water no wanom na nopa na what na ha ba ni du no asan blend it anwumre no wanom se ojunso ni pu ehuro san ena kidney nso timi ma emoja ba ojunsom
kidney yare etimi ma moja ba odwunsom na de odi behunu se wadwunso wie no akire no kakra na aka ebeban ansa na emoja na dropo se emoja ne ba ansa na dwunso na etoa so bebre na ba ana ni nyina akoye gwenya emu bia no tumirika ko hospital ye beye urine analysis na yahwe na ya san hwe omojam se kidney no afeli ana ni nyina no eboa na kidney failure stage 5 etimi ma osin ye tuntuntuntum te se ne wa okọ yi ase a obi ntuma wa fira no pepepe etimi ma osin nyina ye tum dia e ka ne sa ne se bibi wa e ka ne se enamel osin no osin entini ni bi ekọ kidney no eho o we niam na edin a o exercise kidney no so pa ena biem sa enuane nuro bi te se calcium phosphorus any sodium eboa osino ahoɔden no eduru ba bia because say kidney no function ato apinti no na ato apen etimi ma osi kura tutu doctor wasba wokadi yemi de pana yemre no mehu se kwadu bi wo kidney failure no eni kwadu wo dialysis so uni dialysis so ya kire say wo stage 3A stage 3B stage 4 and stage 5 eni kwadu tomatoes ayemfa nkan janye nkwan light soup yamfa nye nkwan ana yantoto ho no emfa entwi se odidi dokono kidney failure betimi ama obo afono na wonante kakra bia wa bre na wani ma ye dry u dehydrate se wo ye kidney failure patient na o fefe basabasa sabe u didi anope ya fa cheme bomodne se waduane a wo bedina anopa no eye fanti kenke no o blend emfa si kire ntum emfa nkate ensuntum na wanom na anopa onom a omfe se ukodi Tom Brown ukodi wheat ukodi din obefe ensu okura de begu wanum no utwi osia etimi ma wo fe anopa eye yare a se kan na wa anya nyansafo a omo nim de antena ho nchen a omo de hyeduabo etitite no obi anya kidney yare no yese ene oyire dada na abodua ene wako wi obi dwan ene obi aponche obe kan bebre wani beba ho so no wawu uko kolebu ana be uko rage at 37 na hu se nipa ebre entena ho emanku oba natural way heba clinical complete me ye ni nro export e de kwama no ne na edru afa na wie ya makohwe abrofo no e wo ho no masan aba enti no momma yenso na ewo ni mu yie obekira o se kidney failure eni aduro oboa obroni didi hu a onye duro ebesa yare eti no dialysis machine so okwo na oma waduro na ekwa a hwan na ekoda machine so abodin machine mesramo moma yenhwe ye hu ye num nsuo ye exercise anadwudidie susu o maame no papa o diabetes ana yare bia ma wo sister bi ekowu ye due to kidney failure so no ahwe hu ye na afa wo se ema ye mfa dwonso ne sabio we so sabia nse ye hu sabia mfa nse hu no kwasem enye sa dakro obi o ha TikTok ama nipa bebre anya kidney failure TikTok obi ena obehwe TikTok sa na ewia adwene mre TikTok wia mre me no te ye ye betumi ahwe TikTok ye ni beba so na abotu no kwasem we ni beba so no onna nyina wo de ache screen afe ese wani no na sama wo na ese wo na sei a o kidney etumi fail doctor wonim ne ebeye me shada se me ba ba record wo se me ye den yo ye tam no wo ye tam no na ye me ya no no na ha me no akosua wo bibia wo de je doctor kwan na yenye na wa wani to ya people's parliament haban ye good doctor ni mo edoso na nka ye pese ye focus wo haban no na sesi a kidney the risk factors ben pa apart from the wabuboshi edian biem ne ka ho a ebema wo bi anya kidney failure so BP wo wabusuam titiru ntina me bo BP no ana diabetes e wo wabusuam ana wadidie anadwudidie bankui wo hu se yenka na hekura anadwo oba 8:30 no akofa ni eni abenkwan fufu anyinya wose krobo fufu no mepe no akotai bo anadwo no wada anadwo nso de awudidi me a anikum na to aso enam so betimi amma wakonya ohaw ewo kidney wana o pancreas ehun enam so betimi akohaw ene biemu nso so obu wa won se wi amọ papa se ono abefa nsu anom no o se oskom nem
eti bedru be na ne dwun so yellow na fe ema bubbles efu ehuro eye dangerous ene biem nso ensade ne nom nso ye mfa replacing suo replacing nsade so wo den sen ye duru a eno nko me ma hwe obi pen a apetition pe ene ye de fra duru etimi sa na yare what you say nanso wo kofa se wo de yebudidi twakọ ene blue kiosk ayo o second home a ebekun ukidni betimi asai enhye onyem nso asusu wihire wanhwe a obewu awie no na semato obi enyem a otimi blende yefra bibi paika otimi blende samina ene yogurt efra eye strange ewurade nyame yefra no paika the eating of non food substances otimi blende samina na odibidie kura ka ho na odi yogurt abono na onom obi hwe samina wakoto samina betu fie no obekono na kwala na maso enkankan ne samina ye green ena pink ema kala mo pe pink samina no obekono na odinese nipa simbofo pa na abobọ samina nim won hwe ade be hye bayifo eso na oba ena awe o samina doctor in fact time no quickly my enhaban na fe ye mo we ya sawa asawa ede ye ntoma asawa ya cotton na eyedura a cleanse kidney no se uni kidney failure uni dialysis so se wo so ade ba kwa me recommend eye lime anka twade ene asawa ahaban dry won se we ma dry na wotwitwa nka twade nan na wo fa asawa ahaban no won se bua miensa awo na wanoa onwa fire unsu a onum se oda dialysis so it must be less than 500 ml a day because the total amount of unsu abeno is 750 ml including unkwan a onum any wo drink bi a onum kidney dey na oda dialysis so no se oda so na ekun abra meboa wo nyankopon ene ahoden a ode ama me nim die no me de beboa wo the whole Africa, your friends, Honorable Kwabena Minta Akando, Afi, Wamam, the best kidney specialist and the best researcher on human organs. Doctor Bakubi said, I will hold it, and I wear St. John's Wat, and a man for can say, Yehua Mujadru. I see Yehua for Mujadru, all the two so much. Na aye gum, a boa papa naunim. Onwa we ni wia odini nsuo na abenwan ebe blend beetroot eya na onwa kidney failure anu moja drop obi wo kidney failure ni moja nyina nu vote kese ba ko anka se uye be ma moja dodo anya kura no 4.5 liters vote kese no enan enefa oba e de mu ni muscles mo osrade nanso mu ni muscles be brenti ma emoja ya bia 4 liters na o pese o moja no balance a o pe beetroot na wa twitwa no wa blend o blend a na wa noa sa ewu moja duro no na wa bomodin asone so na ema unsu a o dialysis so a unsu a o nom no emro 750 ml doctor nyame nhyira papa pa ye mre no kanye sa dia kane de enti ye be hyada pe de a ene ye de ni nyina be ma wo na watimi a chechim na tiefo na ahwefo nso etimenya ho fasodie bebrebe na ebusua Dr. Wiafe Akenten wono ene ejire mu se Dr. Penny pa wodi ni dwuma che ewo omanmu ene amanone ewo Natural Way Clinic ya ewo enkrampopori mantemu a ya jire mu asepa kwashima hayia na metimi no ma tudwa na doctor no de agisem ma receipt no kwasem ne se agisem ma receipt ma me fa tudwa na ma receipt no doctor akonya na beda ho ya se bia na mo wana so 0245 because me no 0245 15 95 47 0245 15 95 47 and now says 0200 and now 0200 79 24 66 0200 79 2466 and na se enwu na wa enwu ahonim ni obenya no kwasem Dr. Wiafe Akenten Natural Way Clinic was kwachima hayia no mess no so de ne was minti so obegini receipt enti 0245 159547 and 020 07
92466. Dr. Wiafe Akenti wono no ne woni ye beye OPD no ye dana sepa na ye kase nyankopon enhyira no se watimi aba ye frɛ no opportunity anopatututu no wodi nkan frɛ utimi so wode ne tam ye adwuma pa Dr. Nyame enhyira wo. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA Intelligent. Atomic Energy Commission Okruma no. Omo yede wo. Kwani ko presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquest. Yan can say Truth Conquest. Truth Conquest. When St. Augustine is talking about, Adisade is talking about the best is always good for Adisade. And then St. Augustine, perseverance, conquest, on. Truth is what? Then I Truth Conquest. Mo persevere, mo yede yo. It's truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install you AC and TV and the insurance kura. Essence due kesi every Max Buy abba. Beto TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and one Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out now absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. In Shashaka Accra. For more details, call us on 054 401 9552. Come on, church, let's sing it at the cross. Follow me, and I'll make you fishers of men. Matthew 4, verse 19. Tune into Max FM and listen to Evangelism Focus, a program brought to you by courtesy of the Global Evangelism Restoration and Focus Movement. Do you belong to a church and desire to win souls? Or are you into evangelism in any part of the world? Then join us and be a member of this movement. We help to win souls for existing Bible-believing churches. Your host is the radio evangelist, Deacon Danny Glover, a seasoned evangelist from the International Central Gospel Church, Royal Temple, Awoshi, and founder of the Global Evangelism Restoration and Focus Movement, Global ERFM. He has over 30 years of experience in evangelism, so you'll be greatly inspired as you listen to him. Tune in this and every Sunday from 5:30 to 6 a.m. and you will be blessed. For enquiries, call 0244 955 425 or 050-9038-893 or visit our website www.restoreevangelism.org. Evangelism Focus. Let's focus on evangelism. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your ears. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is 89.7 Max FM.
Welcome to Tuesday Morning. .7 Max FM. Abusia Max 89.7 FM no asugu so awutie no wani ehwede a eye Max FM Ghana ewo YouTube. Na Max Morning Dew de wonum se segment no eye bebre obia de wom nti se bia na wo de no wani gi tech tip no ho anase auto tip a eja won so nsa ka wo de ebia na yen OPD segment na no so wani gi ho a doctor bechirechiren nsemu ene de kidney ho asam ne de enya asam ketu a wanhwe ne yi a na ya ne sa ye the street vibe abre wa frɛ wa kyerɛ wa dwen akwanya na san ba biem sɛ nie hawo nie etete wo no wobetimi ababe share wo Max 89.7 FM wo the People's Parliament dwumadie no so enche ye the resource person no ebetum said be ya won so betimi enya enumdie ani sue hunu eno akire no wonum se ye the newspapers ne be ebrewo ensema etwa gu wo man mu ya danya me ase chese ne the segment no enya sam keto akora. Na the People's Parliament dwumadie no yesi ye busa o se akane na woti bibi te se enoboa susu system and afa partnership ene Ghana yi anase ene wiasi sa ne mai eho hia na ye hwe ne se bia woni wabusuani wo maame wo papa anase wo maame nuanom hwe so abie company advisable die enu akire no so no ebia wadamfo bia woni ne wa adwumam na mo ka bomo sikasemu ara ni nyeye ka ni nyina ni tie watwam ane se wobetimi di sika ani obi abomu de edi dwuma a enkofo ha obia emre wana na nyankopon aye adoma ye resource person aye wuradi ne de ye bekwa di nkan kotie ne Ghana fo ese ye ba ensema aka no so ye de beto aso ama kan hu se ye wura obenda akwani wogina homa no so dikadikadika ya se bane sikasemu bane se woni nipa nketa hundie ni ade a oya ade yi pa obeba beboaye emadwumadie no akwananimu wano enti no tie ne Ghana for SCA ye wie na se resource person no so kasa bia ne bia homanim se wakwaware no wo se woni wukunu mu ka bom na mu bie company ana se mu ka bom na mu ye japade bi sa line no na se umami ewu papa ewu japade aka musi o ne yenka mum ne mfan han ebe wi akire na nipa ba ko wo fa wanko na eji sika ni di eno so ya sema ye beka ho asem yi pa nti wo de yentie de Ghana for akire anopai madawro ma mon check your sound nti depend depend the way I woni no eti wo ba state ba say be ma ne ye be ma o wi be ma na so wi na so ya eno betimi ni na aka musika na bom na mudi aye adwuma na wo ko hia be ma bi a wonya di a wan hwa no ma wo sesi fom wo ko ya na wo bae nti depend the way I woni no eti wo ba state ni band the way otie anse na betimi na ye sa business no well en le modern world no ho metimi aka say e 50-50 mbe maybe wo ho a ena mba ni bi so wo ho no ma enye obia ne na adwe na nya kro nti se me fa ne se be de na kwakoye eti baako na yem fa ne se we like your friend is saying yeah we've invested ama asuye die na ochide bi we yi wa ma what you say nti abrabo na e wo no
metimi aka se unko a wode wo ho hyem na wode nyankopɔn so yɛ den ɛka ho a me de ma dwen kyerɛ no ebetimi ayɛ den afa ama nti mpamɔtɔ bi da mo ase se me ne mabusua nka ye bɛ hyɛ ade baako na ye nti ase ayɛ adwuma bat sesi awi ase no ase ni bre ne ahoya nti untumi ntena ho na no nua enya ade baako mbom because ebedi o kyena bi no mpapa mu beba ana obi betu ne fo se ya da bi se ade a no nua yie die enye me anka me nye na wanya adwen bone na anka adwen a wo mo de abomu ahya ase ye no wa ma na mbem nti nka me nso anka papa mu anka ye se anka mu nyina ye baako sana Kristo krampo eka anka ne papa mu ye se oni wudofo bi mu ye baako na ma ye japade baako abom na nso se ne nko bia eka no mu ye wi a eche otan abebe mu ebusuan beka sese ni sense nti no me de me nyemfa ma adwen ma se onfa wudofo na se busuan enya de baako mbom business bia ne se one obusuan ni de obusuan mom bet odo obusuan ni ekosh ebe wadwuma semu a etumi hawo like etumi hawo ewo baby eni sikasemu ne ebia wunjina wunya grand ni wi bet ombe hawo ni sikasemu na ade sanso na wo girlfriend so tie eno so sa pepepe ono so ebedu baby na ade na ejina wi no betumi ayede eyi like it take bibia fi ho obema bi wo ho a udi hukuma ni nyira ama no nti bibia mo kiti yen yesi a baka se yo yate no no se scan ba o hwe ye ni wa drop atu baby uko kakra o hwe ye wa bobo kra aka ho ana de mi kan muti ase nti din se udi obema ana okun ana busiani beye ba kon aye adwuma FM no asuguso a wutie wo hwe wo YouTube a wo nkrofo mo kasa nyina eye video muli enti ko YouTube Max FM Ghana na fuani ekohwe de ekoso ebi akwa na wo yade wanya kwan entie ne omukan no obetimi asan akwakotie biem na nyame ayya dom yensa ka yewura obenda ko na Ghana ha ye ba ne sesikasem ene ye ho management any how to go about it a wutwa no ho a enye yie enu ntina no pay yasre ne nkutosire mu ala se wo meboa yen na yen for the People's Parliament dwumadie no enhye so ewo Max 89.7 FM enti semi wura obenda ko wo so no aye ready a ye de na sema na kwa ba ema na chen e de ba Max 89.7 FM the People's Parliament so me jozo yaba me pa cho na ho ye mpodie ya do boko enne said ye de ato anim se kamia ye se ye kase susu enobiwa ana se de kase partnership ne sa nya manyema na ye hwe se ne Ghana yi eso wonfa so ana is it still relevant said de bro focus mu ye kanono ansa kura ne aba bia na busuafo ne awarefo ne ade kan mu hubom no mu de sika edi dwuma no enti ye se ye busasa anopa yi ye kase partnership program po a ye de bade. Oh, same time no inside nine. Ni padodo kambom na omaya de bako. Wamo kambom with adwenkro saa na omaye ade bako. Se ye nyina ye de ni kire ha sei no kwasem ye da wase papa na ye se ye hwe se faso wo so se bia abusua ne abusua e bia emma ka bom no mu do musika eye business bi ebie company bi edi dwa bi faso bi wo so de na ehukura ahia faso wo so we ase kwa de be be kwa nkofo ye no ma kese no nipa na akeka bom no moye se ye busia se nye busia nipa ba kon ye a obre ndi se nipa mienu miensa etimi ya enya adwen baako na omo kabo muso mo eye bibia say business grano
Because we hear pa busia bibra omo sika se monye hia do so make my catch say it me kabom e bia to akoda din it me kabom e no man bibra ye but see e be kabom ne dia ko hia no yes sika to busia ate busia ante to bon say akika sana busia ne dete se be hia nim e je se be bi ba ko awon senka busia bibra it me kabom na ye boy homode senka de ko hia your business pay it so me get go here ba ehu hia papa na no pay yen show so obi pese woni na busuani na danfo ne kunu na yire anase ne kanchi bobi oni ne te ka wo ho bom sikasemu na wono mu ebie adwuma anase company anase bia shop a enima ba ko mienu miensa be na wo se nipa na consider sana watimi ababe kambo mwa sa adwumadi me say nipa bia ni super na odadi no odana di no e kire ne ntete ya wanya metate say ye ni ebusuafo nya adwuma ye ni ebusuafo nya business manisika no wonko me say e kire say ye nhye dan tete ye ho sa no manum enti aka mana aka ho but enye nipa na ofuru ebusuanum no pese na wonyew entity as be woni it is all bushani a wanted here because open will be benantia or some way again back or any dear bem the nipane and also a nitimi so na sabe so form so yetimi eteno and abrani bunfu na onye na je so onye bi so bi o sa suna emfa ho so ye bushani na so onye bushani betim na nante ai bi kase ye kai awon ho mo kom ya bebre na o mo bushafo nante ye businessman ko dentia eko nanim santete ye no ho wonye wabusuani na so woni santete yo ya wontimi na wonante so na so ye wabusuani na so santete yo amedun so betimi wonante so if off the niparenyim tete ya wo disua wo na wo hu se wo kemenu apanyi na bia adwuma we menu aketo na bia adwuma we no obi bia adwuma ni die sei ne de ma no kwan sei ne fa so ne nante je se no se bo honda rumo dan say ye make it a blank statement say hey ye ne busuani nya adwuma obese won nipa no dodo no awo saa everyone say suahunu no and suahunu no say dodo no nya ntete bia wo enti no na beda ho amana say no ya emra o ikromu ha am think say no so be ma hia bibira doso because o ma me ton na mo dwom na we abaya na say obo ma me a obesua bibi ho na be ma adwuma no so agina and so ma me kope wo ho because so say ene yebusuafo nya adwuma ana say obira panyine ana sister abie shop na we school na so woni ne nante na adwuma no begina dan say wo twetwe CV akohwehwe ba bia abra yemfa wombu so because we are kai nyina no say bibi to a na akọ frede so mo awo yebusuani na obuaro na ne so ne di ono so ne di akọ anima say be so hia mo a o so bebo to me dwen say largely ye di ho abro by emphasizing say ye ni busuani nya adwuma ye ni busuani nya adwuma even businessmen akese ne akesefo skafo bebre ko aka the same thing and yaka I don't think so is unique to Ghana. Command bebre akofo no mabusha for ye adwuma manam ye entity ya mo dia mo so you say if you ye you say Ghana no bibia ya mfa nimbia no ne a chire no nkomo ni aka ne te say shebre ya na aka ho te ze na aka ho to bia adwuma ne bakora the background nya won frɛ no ma no meyi ne mpra bi a obetima boa wo o ma no nya di because ya ne busuafo ya damfo bi ya classmate wo fa baby uni suban ye utim sa akora wo pebiti ya wo boa wo ka no korɛ so stay yes wo ebusuani ti be ma no ma wo nchi me mom de me mpiase yesa ye wo normal me je se busuani no position bi a no me bo ha obetima bu nani aguso ni ntam bi o se twena dwen ye de koso but me je say busuani bia wo subampa wa akoma pa no ntimi ntwane ntimi ntono ntwe say oye busuani nti ma o ma menje na ye busuani senche ne koba ne se bia wo bia wo ni eye adwuma abom wadamfo woni mu no onye wa busuani na sabio wo ne be ka bom ebe ye business bi sei na atie no ankwanko ye yi a probability ni de sawa wani tua is equal to 1 na se betimi aye yie ebetimi nso aba se enkoye yie
anye yie sana ya nipa ne nipa ne ntem kita hudie no enko sen dodo no anye ya bo se no mo ntem ya sei wa o se tia se itimi yeye intimi nyeye ndi anye ya business ni yeye na anye ye ba ho kina se wo hia bibia na se eyiye bia na se bibia sia o se mitimi frewo na ni nyina no ya sebe maturity o yentetea o se ni penya se me no ye business anye enkyere se sebe o se yentemote na dodo no aso ye business anye o se ni panesisi no me was go a business me na enye ye enti basa sebe even so just sisi o mukura na me mani pa na nya wotamfo because ene na ankoye o kira no so na mba bi na ko hu bibi so do no ho a obitima frawo dia mo hwe ye no obitima san nya dachi so but I say nipa be very super sensitive emotional so enti bibi kakra bi ana bibi kitwa bi abo zane ya reject nipa do kwa ya to aso na on say wi aso no ye de sebe nipa enimu omo ye no omo nanteche ene yeye so wudru ba bia na de oni nipa na nante bosome o twem oni ba bi no ya nkona ye die e de nipa na chekere so bi fa telephone afra so akosu ya ko hu madam fo be ma obibi akoton ko hu asem na wo share obitima boa mo aso saa no ma no ana nti obi a oni nipa na ma no to obi a twene no edru ba bia otimi so okachi because nye nipa ba ko pene na nto ya so enti ye suban a wo se nipa hu se va se me ye adwuma wa ha ebia bibi ntimi nya adwuma ni biem eni se sai adwuma no mbe matamfo ko china obitima fa phone afro boss ebia manya we na bepe ebia maybe advice be say na menye no but also so adwuma mo bia nya o yekra say wo my watamfo it gets back to the Americano say in titiano when it comes to productivity business wealth creation sa no mano o form in basa na your decisions ni your choices ni your actions ni be no say the instinctive emotional and your data backed to go to tambiano but and o hensions as well ipa no do no ani ntimi nkoma nim enye sunsumo sa no ma ya because oni go be bibi na ya no aso no ntamatic kura nti sa be 10 years on nanti no wo invest sa time no wo to no nyina atwene because obuafu abra because to the nipa na nyoboni and even the oyoboni kura no you manage because there's the other side that wo nipa no ho a obetima issue so so mo mutimi eni nipa be nanti nkakra mkeka bom no wo mo na wi aso bo setan bi o mo ko mani even look at politicians even wo mo mutimi manage the divergent views on be a solid team yes mo ya ba ko pesi o yes ana so mo nyina adwe ne ya ba ko so much but mo tia se nipa be nanti ya dey obi a compromise wo setan bi o mo numbers na o mani to mo ko mutimi we ne the way se mate na ho mate mo go so na ma ya ha abusuya tesa the same thing mo ko mani nipa onam ya se ode sa adwe ne nam no onko ne na no page na ke pese yesrebu sa o se akoba ne sese ye hwe ye suban yie ye hwe ye kasa mu yie o se maturity ye nyi wo ya dream honhom ene body ni mu nyina ye betimi aya business ben ne ben obi betimi aka se we wa ye madamfo we ye mekunu we wa ye me yire enso mede me ho ekan eboni ho die mu a ye betimi abie business ben sana ebetimi akoso sa was a business there normal be kaboma etimi ho se we business and is there o yare o ko doctor wa ebetimi ho no kwasem ya yare ni nie edro we no so no business no kire se bia problem bi we area ho a wo no obeti ojen se obetima so bia nkrofo hia nso we area ho o se obi intimi fanso ngisika so mba a business is solve problem a create solution a create value nkrofo ehia fufuo area o tim se boys ni na mo so obi anya fe ni o se me choba enyumere o tim se bia nkrofo peduani ade o se bia me anwamo ho business is solve problem nkrofo ball agugu ho o se bia me high nkrofo kana me asesa so long as a business no solve problem nkrofo betima tua wo kana na to da biso a wo so wo ho mindie wo ho so ho eno ano no metima carbon aye let's me carbon emna ye akosu ya yewura obenda akona wa homa no so wonni question bi eba no sikasem se de na ye ka se obi ni obi kwa carbon akoye adwuma wo ha wa cheche ni nyina mu se
se koba ne say unipa koro wadwen a wodi kwahye mu no eye fine wanyi wa wutirim wo kasa hote usuba ya no matter business amubaya madwen se mu kabo maye no ebetimi ayeye na woni question bi a wodi ka ho amana nsa na mato aso maybe sasa MPP no ya na said ye wura obeng da ko kan ya na abusua no ne ade no wa hu se busua ni bi wo ho no mu a hunu potential say woni mu ana wa hu do obetimi ya na wa hu ni mobo no me pesa me use sa word no na wo betwe na bata ho a wode no kabom aye business ana sa more partnership no na wono nso fa kwati kwan bi so achi mu nsa afa wachi na chese wo bu kom ba ne sa na ho no di anamo na se nipa no wotu agosi ya mechao no kan se we basa na chese mrana ye kan ye na sentete no wabuso ane na chese nipa no fa se adwuma de se mokro no nti ubokro no ma na chese mrana da ho no subanye it gets back to the same thing subanye nye nti basa so ye busuani so nye busuani so de ne to kwa so de ne to so obet training foforo na say obeyi no man de bre free ni so say okay we say won kwa habib ko pe me ho say suban we ye ana say to de bi ko betima ka say na adwuma no o say me you free ko so abuso so won nam kwan so na say be on cross traffic police you know yeah because won for me but so from there o say ne odi nti mfa ho say ye busuani adwuma no mrada ho ye ni mrada no so adwuma no nkɔ nanim nti so from mrada oso tia se so from mrada nti o say mrada nti wo adwuma na ya ma wakonya wo fa ne biye unya ma me na wo bokro no a se be kro ye wo ho ana so ebusuani wo bokro no ti echiwa o se ye do famra kwanso se be adwuma no bejira because ya anya sa de na adwuma no bigu so nti onye se waye ne papenti no wo ye sa subano na enye okay oni ntete wo ko ba bi fofo wo ye ho so the same thing obeye okay me say better thing na na say better am na fi we say adwuma na kasa no say leadership nti wo a wo di adwuma na ni no so do na isi form okay so we ye papa we ye bone o cross we ya we na edibedi wo basa wo ha wonim say we na so ye we ye papa ye babo abaso dim se huna say etwa so what we dey yewura ma memfa masem ba ko entwa to na menja wo ma menua abna na ibi sa say eye partnership say ye kabo ma ye adwuma no ne papa mu ana say wan kasa wo set up business eno no beboa se ne sa partnership so woni ni pa woni ne wo ben kromo na ma mo kontem izi akozo ya menwa e business e pese bia e ton entuma woni mgofo bebra minimum meso so minim mgofo onimum woni wo hua hunu bia meso minie se e kabo ma ye be kontem se adwen ye ba ko na se di me kura ma ye ho okay nti obu ha bo so betima fa telephone afre panyi bia me hunu da but because me no hua ye nti e betima nya sa access no nti ade a me de afi be kekere no e bia me no kabo ma bosome e betima but se ye nya adwen ba ko na say ni no krema ye ho de na wonko akọ okay because e basa na entokwankwa na besie ejuma na wose mo ye no monye bo se na mo temu abcd musa na mensan so emisa akoye partnership yese awarefo edi sika besie abom aye adwuma bom aye omu bibia bom chako siso isa de nimdia ne ntete no se woni na timi aka bo ma woni pa na sika de mu timi kan wo na se asabo ho na se question mark ho because eto da bia wada akra na ukuru ne na mo so go betu bakun o yire su no wadi ane ma wa se o mpe wa se ma o betu bakun mi je obi bo wa dodo no na asase no ya odo eto da bi especially abrandia uniska oba video achi no don't do achi yeah and the never be just guy was sika de tetia no just a member ne ma o mutimi come especially o mo free hiamu no o mutimi come adwen bom o sika ho a o mutimi ko hiantem esene se obi anam ne ba bi DCSE na ware ogare ye kambom a ye nkambom ze ye de be wongo a
kabom de ye normal kese na kama no mana ye nya no ka ho ndi ye ware na se di hia all throughout ana je se ne nya adwen ba ko bibi nkoyi fa normal wo se ane wo se timi koyi ene wo shu ba ko wo hia ko so anti mfie du ntem no de na wo be wo so timi de wonsa se ubo ama busu akora bu bi anti because mo kabom na wonya 1000 no de se oyere ono so nya 2000 de se di kuno ngofo bo ko obi a ne yere ne kuno ne obi a pe kuno obi anim sansa mu na nti bo so mo mabra bo ne nsesa because nipa mienu e kapo mo e bi kura bo se anka ko gino yire bitima ka se jai business bi akọ bitima ka se da bi you say nye ni sei ti bo so adwen ye ne na ka bo mo nti no decisions ne ye ti mo timi de komo ni nti sa and so be a tin be the odyssey we dey openi ye da se bebre pa mira oben da ku udi ni de ne no kwasem ni woti a wotum se sika bon ho na ne na me pese me hu ne se wonsa akwa de se busua ne abusua adrofo anase namfo partnership ni ade no pa na etai affective relationship amamra bie ni Ghana hanom etimi bossa a partnership ne ho ebra se bia woni wo yire ko bia adwuma na munyina matete mo wure mo aye adwuma no kama na eba na sa aso abayie no wa ma oba ni bia ni a e bia wo punishment ni anasa woni wadanfo bi so ko bia woni wadanfo bi so ko bia adwuma na se motete mo wure mu kakran nyame yadom afensa na niema apagya no na bibia atimi agye agua nipa ko anam no so ma adwuma ni jigu ye no so amamra bia ni kwa betimi akekere na yidekete so adwuma ni jigu dia se na adwuma na agu na se wa fatika ni dia kode a ene na se ene dia mra bom ne se me no nyina ya ware ya build business ni edru ba bia so wa jami ntimi nko na se me no me fa so kwa ma ono ya se no so contribution towards the business nti minim se ya mra ni mu no obibisa so ni nipa nante ade wo na wone ne nante ye no nem de ba bia modu de wo no obenya no so nti ase anya adwuma na wo se motamoto tia brani mu no mi ya sure bibisa na obi wo ho nso wadawro ma wo se de wo kan emra ne wo ho enso wahu se emra ne be kekere no na woni nipa kro na chenti no wo ya na ode ne maame din ahye so ese we yi abaidie dan we de menu mienu na si but nyame dia we ya me maame dia ana we ya me papa dia ana we ya me nuanom dia na je se be wi akire no na woni pa na woni na bra titi wo mo wrem se de meka ne de bia na wo anya hwe na je se asamba square 1 we ni pa bonefo se me no nyina na nam ne ye bread ya ene o de papa di nto so ame so se papa wo si ba kuma papa wo se si ba kuma me dai ya me papa ni pa wa no ho se wo no na ni afi bebre no ana se na ni ate no e twabo mo kwa bo ze na akekere no because sabi nipa o masunju mo abrabo mu o mu ko mani mi o mu kuta ko mapa kwasem ni wa uni se asema odidi unyen wa nka wonye ntum koso na sa ta di dinkofo a usuban mo ze wi ase na de obedua no utwa ebia wasisi no obu a wase pe mi o jam na ka ba wo ko ni mu se enoma bebre start say so ja uta hwe a mrante ne maba o sha ase aba ya bi bua no na sa brante bi bua no ene obaye kese odwen se nipa no nyafe no wo mu a se yete ho nsem ya start say isuban no because akoma no ya asase bone wo di bibia hye mu a ewu handi asase ne aso asase papa and wo usuba wo de na dia wo de o si triti wo nya o yere oba wo fa se wadanfo no e kire se wo ya asase pa na asase bone utimi fa plan na utimi fa ne nyina wasase ne nye e poison ntinye nipa na wo sisi no nko wankasa so abrabo so wo sisi wa brabo yes wo say no na me we die obi na dia ba se woni ne nyanko bi na mukabo mo bie business business na ahase efefe ekona nimu anfa so kakra ba so afi wote na ninu na chese na damfo ne di sika na etukwan oni Ghana ha ese wono obaye ne dan no akwakwa gine sika wabona po endi rokodi a ebia obetimi akọ asori fie ana ze na busu afọ ho emra mu de minim ze obetimi akọ so a eto de bezo obetimi ja e de ache bate ni pa bonisem obu ozo a obeboni bia obinda wan fanche wabebodua obeboni dia zo
Ndi yezisi enyi eye kro no so wa o fo kuta o obi je no cycle so eye wo ya ne anya asem keto a sa ndi no nua nam da mo nyina ma chechira de na de sika na dwane ya se wo bono kro no eye kro no eni da boni papa konfosu ni asundwe to de fako wow just say wa ma ye eni aba ye ho so anopai me ehu se enye ni nyina na ye wo behwe petita krema ka se we do ye mabusua ni enye yie ne mo wo akoma pa na wo suban papa na wadwen mu anyini na wo ni nipa ne ye business na se empuntu obeba mu a to negative ni nyina kyere na wo ne nkambom na mo obi nso wa ye na adwen se wompene Emma won so won san kan ye wasa won saka de na wasa wo twu ho ten nyame enhira yewura obenda ko ye financial expert bra YouTube bia na anim no wura ye fie ma wura mfi wono a ne kase enti bra YouTube Max FM Ghana na ni wakani nyina nso no ba ko bia wo kan a eye me depan ne say business bi wo hono ma anye say wo sore ya na wakobie na mo wo hwe problem wo empotem hono mo a na wa find the solution so na eni ho aton so aduane na eni ho na waton aduane say bia aduru anwumre kwa na hono ma ye di na say drinking sports bia wada woro ma anye sa petition muli o but Bibi kakra wetimi aton na ewrem ho nso be ye de no waye se bi abola ibi kura na obeto ebi abobo ya ibi dia mankrofo asesa bola wo ewrem ho a eno so ye kama pa business e wakan ma chiri nyina gumtirim yes madam ma chiri nyina e de gumtirim ti ye da wase papa go so yenye papa kwan na yemi ahoma no ye da na se wura obenda ko nyame enhira wa no pay papa wo won so so wafutusem ene wadwen kire no kasa kire wo de ama ye ne yetiefo nyame enhira amen da wase papa e be san ba ho de bia okay enti ebusua yewura obenda ko ye financial expert basika semu kita hudie mu management mu ekwan abefa so obedi yie mu li wo biase a ni nyina so obeboa wo papa waboa yen anopai na won so ye pese yetie wadwen kire se de na wa answer questions bebre ebi wo ha ne ama questions so ama wo busan yen a ye de beto nanim ne ye de ababe so mu bi mu Max 89.7 FM Max Morning Dew so entifa wo phone no se sia na frɛ 0579 300 025 eno ye ba ko betimi afre and afa 0550 055 522 eno so ye number etoso mi no betimi afre anampo 055 159 8321 na won so fo adwempo obi abubu kata ana woni obi akoye adwuma wa wo sika ne ba wo se won wo kro no wagya wo hoko ana bia woni wukunu wagire wa ye japade bi abusua wu omo agya mkoko ba akofo akotena so ena wakoba pa ayi akosu asede tete no mo ye no wakosi ekura awom no no ho a wone ne ma no wo mu tidi wa bopata na afi kire se wo ti koko wada no koko krache no no so tidi ya anya asem ketua obetimi aba so na wo de experience na se futuo bi efa sa partnership ayaka ho asem anopai no aba abetudwa wo Max 89.7 FM we the People's Parliament. 89.7 Max FM. Hey, Eburade wadawro masa wotemi nka atwe ho frɛ fidie ne ho ma me wate. Aha, twe ho kra, wo de twe ho kra, wo twe ho a wo ba YouTube a wo ba be hu ne wo kan ye no. Eye live wo ho nti wo de twe ho later no akɔhwe. Why wadawro ma. Else ye, udini baby akasa free. Because free ashama. Ashama for one drink a fire topic in one say. Imagine try me check and say me no be my business plan there. And I say be only one who can you be my business there because about the not going to say watch. You see crown or worry or banana on a crown pono. Only in Yaja only who say why Yaja or the cockroach or so Java, the other and charge of the no funny. On found say only now one but only no way see.
and I down for so in the big boom. I am the man of a cost for no. Go so do for baby. It has to be you are free more. And I say, and to me, party. So why over tennis in a while you are the other way. Start with new be a campo my idea. I shaman for you, the master. Abusua me sanka bia mu sem wadawro ma mo fra mo ntwe mo ho fra fidie ne ho na asema mo pese mo kan no Ghana for ente mo kan yie pa number sen na me di tu dwa no 0579 300 025 ana 0550 055522 ubetimi e de afa we so ne be piki usesi a eno no ye 055 159 8321 na won so bra the People's Parliament dwumadie no so ene ye busa se partnership hu hia enei anampo ube ma wo ho kwan na wo ni wadamfo wo nua wabusuani anampo se wo bia woni mu no kra na wo ne na bie business ana se mo ye dwuma bia bomu ana na mpempin no ya ekusisen. Enti akoso ya se de woni pa be kan ye no o se wono de on ti ase o asema kwa kan kwa me pese meto aso se oba adwen ti se watch edin obi ane na adwen watch aso fasa so enti eja wa kan adwen edin emi se wo hwe a obi ni na simu ana se oh ni nyina comes back to what Mr. Obenda said adwen no enya nipadua no ebre what you say enti se wo ye nipa na wo fa damfo wo fa yonko na wan assess nipa no a that means wo na nkasa no fault wo enye nipa bia so ne fa no ebata ye ho ede ne business na make assess nipa no assessment is very very essential assess nipa no na ho so nipa semasi metwe ne bata me ho ye business e beboa obi a ba bia ne strength wo bi kura na wo de no kura no ideas but ono ne de ne ye kwan fa so ye ni pakasa one human relation ne de ne ye ho obi ho no ma ukogina nanim se wo to ade a ebesa do kwan kura sesan ko ho biem koto ade obi nso kura na ukọ no ho no mo a unko ho biem what you say and this our ideas no na we wo yonko bi wo busuani bi ana wo nimobi ye ono so ba boa wo e wo human relation aspect a wo twene bata wo ho na ni nyina mo se dipa ni so ba ye ene na lawyer kan ye Obenda ko kan ye nipa na brabo nya wo bebre na ansa na akora no e wo se wo hu nipa ni yie e wo se wo hu nipa ni yie wo din ni ba bia wo ka se free anopai wala li mpacho also ka se free he Spenters mo na ye Obenda kwa be kasa won kasa wo experience with this partnership na say wo asem foforo pese wo ka kire yen oh me experience but me imagine right me there to me there me yere there me yira me ni TV there me ni TV oh because one thing is say or you be up after to ni pass all no could be business obet my business can be kwa to as to ne ma rough a business no enko soro da ya na ojina fa ko eh wo reason no me reason no na sanya ni wa dawro ma wa yire nti wuntimi ne nkasa ahobia sremuli on se obi wo ne nkasa obe din je oba kan ye obeti o so the next day I for obasa like the next time obasa ye na je se watin so onfa tani pani tani pa on tie futu obi on tie futu de on ntimi be business bia on tie futu wuntimi ne no MBA business ye dawase de bi obaka no kwasem ye dawase holali nyame ensure papa pa and Spenters abna wo hu de holali on tie futu no kwasem ni ye wo bi wo ho no mo ho na lawyer kan ya me de bi to aso no hweni pa no obi a ba an strength ewo eno obi a ba an weakness wo he ye wo adage bi wo friend say ye nkasa ye mu a ye kan ye say if you want to go far go alone
But sorry, if you want to go far, go with someone. But if you want to go fast, go alone. So what? Do you need baby akasa free? Hey, wafatana where dear? Nyame adom so wa watie mu wo se ne sen. Okay, okay, I'm going to put on the sleep. Now, okay, okay, the people now say, so be a would give me this. I found a book to my and to tell me, I tell me, be a man, the main member, and a bear. Hello? Of a time, one woman need to take out to me, Jenna, ye, my, what's my work on the pa. Oh, if I try to buy, I agree. I yak a crowd your tossum. Maybe be a man, over the marina, the mamma and a bear. Because I said, a human that you knew one man, as a family member, woman, a human or more share. And to say, the only idea we're now, Mamma. Let's say, Juman, what church, a human Isra. That's a human bear, never to me, a bit in our man. It's said that I obeyed Apocano, or say, would you or Moody? No, be a wound in India, and as I want in the edge. So, background as home, one as a wound edge manner. As I say, we need to change. Of a time, young coupon ensure Papa Pacosoa T Max 89.7 FM. I was your own dear now of attack, and also one day because of continuity, Tintino. When you want more, they didn't any mother to any business on the Swaman. And who ni pano? Fa ho say ye wo yere anampo eye obusuani hu nipa no what ya say wo hu nipa ni su ni ne ban ye wo ni mu a ene ntete ye owo na obeboa wa fine eni eno no ye ewurade yes moni abre wa homa no so enti we de emre aka de wutimi bo wuram ne apeke odia na jese ye de wo wia ne sa emre aka de wutimi ebo wuram pa na yetimi peke odia na jese ye no wa wie max morning deal no ebusuya max 89.7 FM max morning deal we the people's parliament and ya share partnership say ebetimi aboa ye Robinda akonwa bai digest ade na twetwetwe mu abiebie mu nyina na yebusa say wanka sanso wonso wosesen ana obi dia fa akọ ho nti wote topic ne kura aje say ubetimi the experience na ba ani abehye say de be ya wo chine bi no obi nso enkoto sa amania na se wo hawo no emu na say de mahoma yi so aye hyehye shidie se nyame ya wadom na se wutimi wura mu afan nyame anya wadom so de ya na kyese eno anu no abusuya aha ene brema kwan na chese ye de maximum ndi wa ye hyase no pa no nsia no ye di AC ye jamu di ama sports park fo no aseda bebre enkoma ya boa fo mo so ya srensi kafam it is a max buy and ye damase papa passe mo be so ya sren mo na makofa Philip Essence phone phone no edi ne hu no yie pa gege na ewo mu so de ne akese mo anso na mo ye promotion mi nya kettle ene ye washing machine ene ne ma bebrebe ye branches na say ye outlet ne ye bie mu Ghana ha over 45 na chese ye bo adwuma dikadika pa mass buy for ye damase sanso ena production team nyame enhira mo papa pa aseda kese ekọ ediama me co-host Akosua Grino and a production assistant Alexa and a DJ Holy one de one wa wogina say producer technical officer DJ everything ono so yedana say medin dia bena krantima mo zero nyame ya duma wo china da yebeba abetoa so e wo max 89.7 FM max morning dew so enti se wo homa ni bomu na se eso ye tawe ye sero fa cha yen nyame ya duma chano aba be kire wadwen yakramo